God continue to shield you and you will never know shame in Jesus' name. Amen. Maakye Odan potemu hati enyamu amoba ya enkanu ane MPP yan ka samu me ni pengu se ade we enye obi ka samu efika je ne ho eti mu na ma kire ye kwan no second piece fo amoba ye ti me dia ha na me radio ne da mon kwoto anka no kore no eme ni pengu se wo ye MPP ni na wo mo ayen ya esase yesesam ni e ma de obebu ayen e ba challenges ba Eastern region ha na Eastern region ha for sweat me afọ to Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM. They say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. AHENKAN FM. Maakye AHENKAN FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM.
adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Radio papa abozeke onia machi o say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. AHENKAN FM. Yehowa titi Nyankopon Abraham Nyankopon ono me mesum no da senya tibia no medie mesum Yehowa amen. Say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. AHENKAN FM. Sir. Boom. Yam Fabium. Boom. Someone. Boom. Ho, akosum. Boom. Eyefiada. Aba. Boom. Twene boko. Eda Mireku. The living legend. Oh, the beat. Now say come on call. Boom. Eyim pare me semeja Yehowa Mako sumu nya me fufuru biara Yehowa titi Nyankopon Ade atin ebiom ya samba Amen.
Nyame bɛn. Titi Nyankopɔn. Ɔno a. Sɛ Nyame no a. Ɔno a ne yɛbɛsom no. Wombom. There's nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Minimi fie. Akwa ne voice nye. Enyu me to na do ne kon but ontumi nto ne voice nye. Na so aba le nyum to am ye che kwaku nkroma. Kwaku nkroma de enye kura enye. Manager kura de mente se wo to nyum da. Apuzo mente se wo to nyum. Ontumi ntia. Na ye ka nyum to anese so beka bi. Me ya de chen wo mu nyina. We ya make ya dwa Roberta betoto boa ba park so ba to boa. Oboa. Ye gina na so. Wombom. Sawa. Pentecost jano no. Asa no pay. Hey. Boom. And I know now yeah Damiriku ni birthday. Damiriku. January bonds. We are great. Boom. Okay. So some 42 minutes into 6 a.m. already. It's a freaky funky Friday. Wait me so friend Vintage Friday. Mami mo akwa basronko. Emfa Emra, your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Maakye. Me pacho ene January 13, 2023. Aro pa isa bibi aboko de. Oh yes. Yansu ya hoye pa. Enunti yasin konye free sabre. Ekopim sanopa non do ebebo for God encountery. Back on your radio. Yabasumu. Makato se afi 2023 no. Yebe kone pepe. Would see? Ye di be see. Na aye kwaku si. Nini pa no se gaga to ga. That is me pa chama yem fast da multi asifo nyankopon tete kwafra mu akrobeto. Eni ni din ehuna bobrim nyankopon wono ni kokromutia yensan ho mopo no. Prekese jamendu ofiti krutia na ne ho bo afiafie mu. Omintirim nade akon dade aye mo ne kachire osrebo sechirema wo dade mo no da amansan hene bransam edu katawiri nyankopon no ena no pay se adom abadom so na waka ti asefo ho a me pa cha obo mu ase ne fa sidama ne din kronkron wonu nkuto no ose no fata eni ti ye fie ye be koso asum awurade ena no asem a Joshua kan no osena mimi Joshua me ni mi fie de ye be sum awurade o. On behalf of the team, Mami Mo Akwa Basronko and Famra, the Friday edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show in the morning. Not doing this alone. Solid production team behind.
Mame fast dan confirm Udi Ahenkan Kwame Yaboa. On the executive producer John Pahine Kofi Mensah Kobe K Kwame Asante Billy Man. Amunyina Kahobi. Broadcasting live from our national studios here. Equia Frakoma Studios. Precisely at Chimabu Abonia War. Mepacho at Chimabu Abonia War Presby Primary. Enti unya druha. Akwadake to akra bechero. Edan fefe no. Aborosan no. Edumuni ye wo. Na we ya ye bom afiri aboabo ha yi. Ewiase afa na nyina betimi atie. Eye www.AHENKAN933FM my tune in modern Ghana Zeno radio app. Ghana Waves app. Me patching you now call Google Play Store and I say App Store. On the apps, you know, you search for AHENKAN933FM. Baby, Anambia. Ubitimi ati se nam Kosovo and I say Gaza and Paprasu baby and to pay dia trentwie e dia dania no. Baby, Anambia we ase afa nan se awia bo ho nko ade ubetimi ajoin Lady Wechida. Yes, streaming live on Facebook, YouTube, alternatively, and to bet me a journey or journey and I will share. Oh, like it now, a comment into any mammy and son who do how be here. And to be joining, unya join a pair, or be like it, no a comment, no a share. So I say, any who say we yam, you know. Mammy for you more bread and fantasm from what are Roma. And penny for a few you more brand some so seven country on ano pay say we are the unity bebo. Ibejina Musa, the acopium, a via bremo prem to bread, free hormone corner, and numerate na if you want to din. And in Tiano Ashen and Sodia Mammy. Juma Mubarak and confirm my animal must let me phoning another. And they me Shemimia Abdul Malik Fuseni and Nimaka Chen said, upon Juma Nundua. I won't call mosque. Uncle, sorry. Ain't Abdul Malik SP upon Juma Kwasori. Radu di Lady Wechida. Wum. Sabre ko house of wealth in Kansas. Ode den sano. Ode kobinkum. No ode abesia konifa. Oye den ya Pentecost ni woni mu. Oboa kra. Wum. Kenneth Jesse. Assalamu alaikum. That was so yare. Ni free. Udina de saying a Ghani and I said, no. Wum. Ain't you not what the Bible name bell? San say a baby room with the moon come on. What Frau Stephen Boache are joining. Good morning. Sounds so and all why here could see a champon quache. On also joining. Dominic Walcott. On also joining Dominic Anope. Yama also good morning. Papa J said good morning, Obuoba Ofori Amanfo. Congratulations to the Honorable Howard Mavis Kumsen.
Say Omampani Akufo-Addo appointing so onye caretaker agric minister. Enti Mami Mavis Hawakumsen, minister in charge of fisheries and aquacultural development. They say assign the agric na kan ho. Yes, one hwechiri. Na oh man, congratulations. Yes, one hwechiri. I say congratulations. How could you? Yawa Isaac said good morning. AHENKAN933FM Ayiko. As usual. Yeah, that's it. Enti mo ama joining live on Facebook. No ni demo samba mamu no. Join. You share, you comment. Na ya kama pa. Yantin simna fe yanko anim. There is nothing bigger than AHENKAN933FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. And Ankasama who me voice on atwa nti me ha me ho se me to nwom ne bi nti dede no ani meye dede no a Faustina Siao Yama also good morning. Faustina Siao, good morning. Na odan hakura menya ne tie se mibusuani bi wa ha minnim no. Enti mibusuani no awo odan ha no. Ma mente wonka. Na no na me papa ka kire me se hwe odan ho no. Ye busuani bi wo ho. Na me se sa. Enti oso wo kotena radio so ade ya aka. Ka se mibusuani no wo odan no a hunnim no. Enti ya kumana na bi no a wabepi odan ye se wa ba ware wa ha. Minimu and I was with him. And yes, we better not radio news. I make me yes, I did no. Almost me more sad they would know about. Hey, Adio. 2 Timothy chapter 2, the verse 20. I don't hear King Kind Yama. So what Kaya Semona you go so you did home company. I said then use me as a vessel of honor. Use me as a vessel of honor. Family bibi ai ni munyamu wo mu so ade ase enti enra ne hyase ane ye ka ho nsem shawa Also for AHENKAN reported. Osi jana no adiniano pay. Pentecost jano. Uye uroma ni kra na arrest wa so be hye. And I know na mere we ka ton so mere wa no. Ka ton so sa na me se wa be ka no kra. Pentecost jano so mu a. And then wo mo de adani slay. Omu slay. Na kantete pa no ane ye ko Pentecost nu a ye tisim boy ensem sa Pentecost ja eredew se se anwuni bebre wo kra wo maso ano me hwe wani mudin Pentecost for no na no me ko Pentecost ason da bi mo ko ma anwum bi so afa mo hwe mani mudin na me si ei ma dane ohoho bi ko me si Awurade aso Pentecost ja edi no mo hwe mani mudin Woma kan ya so woma so ma enhran omuntumi ntu o bebre no antimi woma ya ya mo hwe ni mudin
Oh. Use me as a vessel of honor. Erade family bribi. Katra wo say erade family bibi. Bosumi ya mewura mi family bribi. I'm fast so bebaso animunyam wo mu. And in 2 Timothy chapter 2 the verse 20 and ran ye shase ya kenkan ye. Ene ye toa so na Awurade asem say but ewanfa atom 21 2 Timothy chapter 2 the verse 21 brofuni mu odewa ha o say dey if a man therefore purge himself from these he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Debi aya na me bon pai se ufa Bible no se wo kan ya. Unya bie wa no ase wo kan no Awurade nhya ase ma wo hon kronkron na on kyerɛkyerɛ wo mu on. Into ufa Bible na say wokan no wo say Awurade ma hyase a mekan ma honkonkron nya n'adwuma enti wo hyase a wokan if a man tieu the word is if anything and make just say nyankopon won hye obia as we speak ni de nyankopon de obia tumi de ahye ne nsa tie odo pɛ de amount anything no say if the moment if ni beba no you are not under any compulsion mo musia English no the word if you know you are not under any compulsion say chinchina but no suggested the amount say media men kan kira wo say yare a wo yare no maduro na emom say wo be no maduro a wo ho beto so that here media men kan kira say atade na ehye wo no enye na emom say nka wo be wura anka wo ho beto. And the moment obi beka sa asem we ache no na say the experiences as nipa no agana no you don't have it. I don't think yetai e kan asem bi say abrewa na say baby opani betena a wo beka odoman kuma asem a kire wo no wo de opa ahwiri koko gina abrosan eto aso sen enya de a wo sa asem na wo kan obeti ase ya na wo behunu. Into the word if no means media means so nanso so wo be ya enhyira we na won sabeka ene medical ka to say obi bia obi yusu sa word no na sa onipa no ne awo ya wuhunu ho ano no ono aye enyamu experiences enya experience o but experiences enti ose se tio se ube jain sano a usori anopa tututu no na ubo enkrofo pono mumie me na menton sannom se ube jai dwaman na ubo ne nketenkete no se ube jai konkonsa na udie no se ube jai enkrofo nsam keka se ube jai enkrofo a utwitwa om nanti no se ube jai a ose if a man therefore purge himself from these things. Say onipa wotie me na no pay ye ka say urade family biribi animunyam wom abusuani mu abrabo a meboi e wo so man fa so ba brabo na mebo no so e wo so mama brabo na animunyam bam animunyam na beba sika na wo pɛ no nsa beka yedie na wo pɛ no nsa beka yare no a aba no ho betɔw na mom adwuma wo ho e wo se wo ye. Or see, if a man therefore will purge himself from these things, you know, extra say, there is a cause. And if problem be aba, unam situation be more want to once ya. First of all, no, you have to look for the cause of the problem before you begin to look for the solution. Or say,
me de niyama papa bo he me wo ho adwem papa nemom ni awo ye no ubegyaye a enti na no sa ifukuro ye yi Nyankopon eba Yesu Kristo kan bi de kire Peter e opone so ose Peter anadwumu ni nyina wa ya adwuma wakika niam abomu niam amfa sa nete ose han okay niam e kan chew se obeto atena no e de agu ba bi a me kire wuyi a anopai se wobete wo ho e de free nioma bi a wa sometimes you know you don't need any pastor to preach to you say nya wo ye ne nye after be a wa tena se na reflect on your life if free day one aye wo enioma ben ena nkoyie na wabisa ho say e de ben na ma nkoyie se si amafiri ase a me bobɔ wan kitinkiti bi ana ye dwoto no a wo de me mo sofo bi a me preach nkyira wo wa tena se ye dwoto no ana se mitimi ni di asem ye mu asi ye nsa no ana bankun ye timi kyekere kitikiti bi untumi ni o ya mu si enti wo de wa tena se na sha se obisibisa ho question se yi adwuma mi ntimi nya o de anya free ase na bisibisa ho question na se obisibisa ho question ni nyina wi a eno na no pay me catch you say yes God will use you as a vessel of honor but adwuma wo ho if a man therefore will purge himself from these things near then these things you know some of the things are a prevent from so obedi ye Ewurade be sha ase so de wo ye adwuma anopa yi ma me nya na me informa 7 fancy but in summary ni America kire no say Bible ama ya te ase se Nyankopon hye da nhye onipa kete se chinchina na mpese oye nie ne mum se wo beti ase se e wo se ba bia madure Ewurade de me ye adwuma ema eso ba mfaso de mame a enima bi obehye ase se wo jejai na Ewurade be hyira wo guess no a frefro mo no anadwo no jai anadwo call no na da unsisi wo so tia na ete de na ekoso course anadwo course no ntimi na adwuma yi so wo sa wo sore ntem nsisi wo badwuma bia na wo da wo se wo jai course anadwo no na wo tumi da or see if a man therefore purge himself from these things he shall be a vessel unto honor sanctify what and meet for the master's use. Enti na je de bia ebetumi aba se ubetumi create your opportunity but omwa wo hunti no opportunity ne san wo ho nti meet for the master's use. Enti the moment a woni master ni be hia no e wo se otimi di wo ye biribi papa bi anopa ye Nyankopon ama ade achewi e wo se nyame tumi di wo ye biribi e wo se wonsu tumi provide biribi. Anya se wada sori me de ya da sori ye ne Ewurade na nam ye de na namu ade san ne akoda oni namu a wani be ba wonso na 31st December san ba me pa chawo Ewurade pese wadu ye biribi na mmom adwuma wo ho ma wo ho kwan na won fa wo nye wo ankasa tena ase na preach kire wo ho mema obi am preach nkire wo se wo so wa ba so enti wo so asori kora wo nko bie mo be ko asofu be ko juice kadi yate but wo de wo ankasa wo ti wo fie ho no wo de wo ankasa wo kura glass ni mu won se dwa na se ho no wo de wo ankasa wo gba adwaman no a wo te so wo de wo ankasa ne ya na dwu ade achia no pe ya wo bere wo a wo te taxi mu a uti mu aye duduru yi no wo de ukoduru fie atena ase na dwene ho se enti de mi ya ne nketinketi ebeboa me ni bone na nya kese ne ha adwen no nketinketi no a wudi no basa no eno ne ha adwen no ye wo hu aduru ye wo hu adwuma if a man therefore purge himself from these things and yama me bobo so no ene ne awuni mu a mintimi nka no se wo bete wo hu afiri ho a se wo betwe wo hu afiri ho a Ewurade de wo be bibi ama animunyam be bam afei abusua ne mu animunyam be ba wo so ama ye committee na won ka ho bia meeting no nya de ye be koso asori no ye duru asori dem oni atutu ye ni ani ye hu e be ka se na asori nye de ye duru adwuma mu ni ye hu e be ka se adwuma yi abranti ye gya die ahwe ya na adwuma na guo e wo sa wo sutimi ba mfaso e wo sa nimonyam timi ba wo so na nimonyam ne be ba adwuma wo ho
ɛwɔ sɛ wote ase na woyɛ awurade adom na ɔso mfa ma wo etumi nya kɛseɛ mfa ma wo ɔyɛ adom wura ɔbɛkɔ so ahwɛ yɛn so na wate aseɛ sɛ yɛn Nyankopɔn no yɛbɛyɛ na sɛdeɛ ne atena ne nwunu ase a ɛyere so kyere so sɛ dɛn ɔnwu yɛn anim ase da Kristo asomdwe nka ho ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo yɛde sports ɛɛtoa so de ama wo ɔmo wie a yɛbɛsena ba na afei yɛde de aka nyina aka ho yɛn nkɔmmra Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Okay, I'm ready for Mama Machin. Yeah, well. Oh, here about Bibia Boko there. Yes, one more bonkan casa. And Rami Musa say Morocco for some day. I'm saying, Morocco for us, I watch him Hoffy Chan tournament in him. Morocco, a moody hand, you almost call ball World Cup. Chan tournament in the local base place. Morocco for some young home. Who's there? How many a year for? I'm what am rabbi down was there. Want to be ya. Want to be for flight, and as I will call him to me, maybe I would to fee Ghana. I was in a street, you know. A bin was but I be no moon say be a bit my bad say. And now I go fast and no money idea about a mom person place in the court. Who's on the bank. And there was some quota was a more. Then there was now by a more corn to say Ghana for Koya. I'm person go straight. No more call or Jira horn, maybe I'm a tournament. To say, Kumasa or Mukwana, Kumase, maybe airport to no more seen any Yamoko. And almost all my Yanasa. And to this be a or milk with CB Nigeria. Now for Nigeria once about now, science will be to go around mobile. And I'm sure it was idea Masayako. But as a chan, your mom funny serious crowd. Because any no na a team back on say I'm going penalty so me jay at the end. I know they just friendly game. I'm not gonna. But I don't know. Mention Morocco for nothing. If say himself you have to take your trip earlier. There be say omo no say see no omo Manson omo twen ye say Manson no I think say Manson say 2012 or say baby yeah the problem I want from me say maybe I want me for straight flight for maybe a Morocco copy more or Algeria so what I say but you bet me you say you allow Morocco for no say mom Algeria but say a flight na intimi for Morocco and copy more Algeria so you have to make your trip earlier na so mo ye guy so mo nye abi before nti e bia nu nti no mo yes no Algeria for so to mo so na bro for bia so Algeria for ni a Morocco for so ni so I don't know but say na manso twen no ejira yam za obetumi akọ but manso ndi obeso obefa sa akwa no so akọ obeso no enti caf ntimi ntwe o maso won o caf betu o maso say yes starting ana ade no so amanye ntem ai ye bo qualifies unim say caf betumi atwe o maso if you say what you have to about qualifies we agia to ama preparation draw ye de waka ho unim say dey Algeria for na host unim say oba now betwe ho efiri mu at the late moment we are so can never call them on but Arabians send them on Sunday one so can no inform to say atete bi o da no mo mo tumi gu om team no na mo de asie o mo ka sa Afcon kra on bobi so no say onye bibini nti we in Africa ma enche that because me so the dynamic me so Nigeria for na host nti no o bo na so bo o wi o ba ko boy nti na me ka say na ke so start here preparation no and am nim say sa de no so da da nti ekoba sa na teams na ne wo mo group mu no mo nyina benya 3 points on yeah no more group Ghana for group no be yebabo all round events games no what be nya point ebia so winning matches ni nyina am say 12 points na be nya say ya katre yeah and yeah how no so na ate we say Morocco for no ni bochen nko mbe hye yen ene nyamia daroma ye na be kwaje enti no nyamia di nkai yo o ba say chan de ye taji o ya nyi bi do dia hina omkokọ gigi ye kokko drew final 2009 they drew finals we to be and I think 2014 so I'm say semi finals also and so must clone the enya na local hwan na enya na local blasters me ti so ma gigi bi o 2014 me ti so ma gigi they kwaje and no 20 and 20 da bi enya ayu mu dia no
Dabi ye wa Chan. 20 nya offense man ye more time no na okay. Eh. I know ya no nye the senior we no. Ah, na wafu. Wa he. Some from problem dey na mo go. Okay. Yeah, okay. wafu. No nye Chan no. No nye Chan. Oh, okay. Chan dey. Yeah. Chan na e bi. And e ba beji na Morocco for no so ji mama yeboko. Some no omo na kutom sisi a. Na onim say edin na da so no. Ukọ ye kuro mu a na madam bi wo ho no mo. Wo hye na bufuo pa na so wo kasa beto wo se Chan. Na omaya na. E no gwaji disi guy. Chan. No need number. Chan. Me Meaning what is our word ne da. Chan na je say untumi nya ne hwe. We betumi abome. Aha, we betumi abome wo se Chan. Hey, Eddie yo. Na ba se asema okay. Na branch bi o fi ha no na. Omo enna na dwo no. Ehu. Uza chance e branco for almost. Na ase bi mo ho yira wo mo obi so asere wo kire ho sa. Obi ya ma no. Na jubi na otukwan. Omo na. Otukwan na jubi na me text message say na branch e umba. O say obeba. I'm say okay. Okay nu ochiro e. Obi ka say boo as say. Hey. I say yes boo. What is that? Come on, because of baby. No. No, actually, I wouldn't go as no sound so baby. Oh, yes, boss. Okay. No, ochiro boss. Eso na ama. Say boo no touch no nti unya tapi ya na. Sa omo obi adin o. Ba wu sa say ejagu nkrofo bi echem. Obi azu mo obi adin o. O chance e ka call so asebra na muzo. Gugu yira no. Enkofo na o. Uti onu mo nsa. Dabi. Onu a onye bibia yi eye dindin bia ba so tia na eti. So unya kwanda. Akwa bi so no so na energy oba bi hu anajo nda. Anajo to foforo ko dream plans be ya obe catch oba na so manage hu na ofere say bi obe friend phone so na live oni na kasa. No say na say dey obe text message. Okay. The be message now they are texting no. Obuoba ni obe kan nyina kan wi na de tu mu wan hwe reply wan be back on the share nim pass e chi asem de en fa no phone na bele pimpin o say kai response na e ji we am making kan ya e betima ma de betima menda nti sa de ma men twan channel pa ko uniform na same thing for text na say credit message na nko I was going to talk credit. I was sending message. It's only what try to ho. And the one say we talk credit na. I say disappointed soon kwa na osu. I say mo. Kwame Eric. Hey. Kwame Eric. Obi so the Kwame Eric wa ha o. Awoma kai o say AHENKAN you are number 1 na or in live the free Kolebu. Mpacho. AHENKAN Eye kole na se ni ono no akeka ade na bomi ye kole bu ne tumi se won hye da nye nkran ni sa hospital wa na say area da bi mpacho ye wo area no gaze bi hospital no na omo de ato sa abro no nyina so nti yo Kolebu hospital eni o Kolebu as a suburb of Accra. And so ya no beto don ko kra na okay ti mo fe enkomra all right na no pay Ghana ma de shamba yama mu nyina akwa baso nkubio emfambra AHENKAN 93.3 so agudie mu sama so mrante manu atena se de nsem no eba medin e de Joshua Kwabena ejenim obeti Yosef agirin kan fe wobrempon opokuware enso ebuasho no from afa Raymond Ashete Rat na fe Ben Mauli Willis ni na kradwa omo kuche nsem de gu nkrata so de man e na no pay ye de nsem no enso ebreo idi kan yemfa sida ema Jubilee Hospital mepacho dan nyina ne bodon me ka kireo se omododo oyare na pa baby agi ayare saye na ho atoa enwa ene Jubilee Hospital oba 24/7 doctors ene nurse ebegina so ahwo man yare wari nyina nso no atimi atu ayira oba na se wonko ano obese obeda odem na afia doctors ene nurse for egina so hwewa eno so no yebetimi aboa lab ho ani no nurse lab ya pese o ye bia laboratory kese on ma yebetimi enso ede aboa pharmacy antenatal care postnatal care theater ho afi maternity na afi ultrasound ECG scan so on ma yitwa scan ehun se nenu prostate no sena ne kese ye no esi afa kran company o boy bema ni nyane yebetimi ahwe ne kama enso ede ama council unit ho ntene no se bia yarewa bi acho na ene no opese onazo usuro ofere so bedi nkomoda kire wadanfo na se unua bi a be pm na ne bedi nkomo na afi ye ma council a ebetimi abona yarewa no so no atimi atu afuru
go so afi eye clinic enso wani ne ne no enyama nhyeda nkoyi mfa ma de kopie me na yembo diabetes and hypertension for no ifida no pa bia no nkyerɛkyerɛ ekoso e de mamo nsu amonom ndura amona findu na mu de betimi aboa ma yare wano so no etimi atu ayra ubona kuta insurance nso dia yiwani yebeje na yahwe oye emfa se private anase government no yebeje na afi yahwe oye ubana kom na de odia kantin kese on medua na opato bia no bonye bi enso ato edi ewo eye Jubilee Hospital akache mesra fe number yi now ni ending komaka we change na 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 we hear kwanya na say Odabo Abu Road ya so Amantra Bridge ne so honom na Ubemu Jubilee Hospital. Unnatural mineral water send nano pemika and franchise opens whopper atodia unnatural mineral water and American and so at the amount and then pay na in so way uja ye o to obadi o ya party udi birthday o ware anankwani ko school unnatural mineral water and as American at the amount and then pay unye in so ebinuma esebebo ye pa ama se potassium calcium and magnesium no nini na benya bi ewo widium na fe ebi wadwim na wadwinimu aye clear na bibia enso akoye ede amaopa ko pensuo bi to efse FDA for agya tuma moni bia enso endi akire unye nsuo bi no eboa na bibia enso akofine kana channel so se nsuo no bottle water eni nti bibia be ko bia no nya de eden kra nkwa no ekoskuwa permission bagim na omokwa amabogum amabo na fibia enso akoye ede ama omo da oni chemu ewa achimodan ye Bengana Commercial Bank no ye ne na NSA edi nhwani mu oduru ha obehu unnatural mineral water for na ko pede so punato na bia enso akofan e de amount woni penipa ne nkomai na feji nchemu aka cheni na 0249 680 213 0249 680 213 0500 231 091 offer unnatural mineral water one bajo sunu odi nkomo na bia koyi e de amount kofi mayan kwa ahoma no so na yene Reverend Emmanuel Dompre enso ndi nkomo wa free ahoma no so nti yanko na afi yemfa ensem no enso embrayan shase emfemfi eye EP matches no ade outstanding game baako eba so Cravens Cottage Reverend din David Cote ene ginemu edi game no film etnase Chelsea bonekani mienu ama Chelsea omutimete kan baako Khalid Koulibaly 47 minutes no onyago ma Chelsea William na afi Carlos Vinicius yemnante a omo ebo sa 2 goals no enso edi ma film na Chelsea former brand baako ne Joao Felix na eso omo sign no encheye enra na obo ne first game ma Chelsea na eso 58 minutes Blanton di red card na eso ne first game no we di red card no so ofri ma bibia so ekoye ede ema omo afokopie mu e was Spanish Super Cup no so a enra game baako e ba so Real Betis ene Barcelona omo de ebani ekoye 2-2 penalty share so no de Barcelona achi Real Betis ebonekanim 9 ma Betis enso timeti kanu mienu inti finals no asset Sunday Real Madrid the Galacticos the White Angels omne Barcelona in the ebony 6:30 a edi munkra no enso ejamyanko ahoma no so na ye ne Reverend Emmanuel Dompre enso endi enkomo Rev yemo akwa badba AHENKAN933 so na bibia bako de Oh, adomunti. Yeah. Channel penya ntie se communal labor e ba so e wo eye Achimodan Sports Stadium. E de na kwakoye na nhihye nkra se na sitie tambe na ye ba na nipa ben na muhie om e wo Achimodan Sports Stadium madachina. But that's the name. Na metia AHENKAN tie fo ina. Let me say ye guso ya hoboa. Say ye betumi abo ya matches. Eni bi wa ha. Now, in course of that preparation, you know, now as I say, on mine, you know, so to me, them number boa, it be more boa, it be the sika near day. One, in fact, one driver be a everyone about so normally near the friendly equalele. When it comes to say, to put Juma and saying, near the Juma, if you stadium, the market, everybody now, be fine free, and no see a binono. And now, the episode you're trying to say, you will, me ade egugu park no na contractor ndi ya juma aka no ye ka fiye ko fa machine abesa no machine no oje 3000 essence was is ke nwa ye de ne ye pese ne no omanfo no meboa na ye nso sa nwani na fi park no eni mu na egunu ne fambre chiri na fe kam probia omde ye tan ne ade no ye nso sa ni na nso
blocks are a goa enye enter a go because only say crab lances for no bar first time no last season division 1 no o ma yen say abo na ya be go in a weapon obetumi obi betumi dia fade ya de boni je say yini na frontier be say man na thank God honorable MC so ama e draw one box ye de ba be ball park in nchen no nti obi a wonim say dey sibo adru oba na the machine we ye meeting oba na ukuta savo ne ade ukuta wheelbarrow na de aba wa ukuta wheelbarrow so be kutu afada de ana helpan na ye de aye say man na ni na information aye ye nim say da bi edu no enche na ye be bobo no woda Tambay ena jumadi na shase ya nopa na nopa so a everyben yami aduma tanopa by 7 day na jumadi no asase and osha ye abi aye pese ye menti aye sa ne se nipa bibire ba park ho a me no ka say enura I was at the stadium from 8 a.m. to 6 p.m. and osha nipa ba we na so mo ka say ye ni sika o ye ni sika ba between the ahoden abeboa and the I 7 na ubia wo park ni so a eduma kakra bi a wo yo ba akra between bi eduma kakra bi between aye abeboa no na etuma and thank God you know cause the contractor no so about to be do nura ono so obekire we yemfafa we yin say abema eduma no akoso and ade we yen nkoa ye ne one Mr. Frimpong or ye CID ni wo MTTD ye no na ebum aye said me in fact ono so putu ka ho na eduma we abaso sa. Okay. I'm running call I'm think say you bit me din komo bebre. But sisi stadium him fan sisi you do cause menya report say tough ni there am say ready. Nti sisi him fan na aka esi anse na bit me akotokuri aso kwan ma bom games e wo Achim Dance Sports Stadium. Me that say major issue and a major challenge I always say I dressing room no. But thank God on the honorable bear mono. You say ya do almost lenter and about quite high is saying your materials or how to say as I'm speaking now. But labor now on be jumano. I always say over for be juma no be na untu anaka I didn't. But on about the Roma, it was the same no case Uba Stadium be a juma do say no. Even though I encounter boy. In fact, I encounter boy pa me no case kura so no. Yegusune ne kasa oni ko fata mu na kasa abata baby omu yedu na ona bosu be pija ya mu na mo bae no ise baby e bedi se ni ona ba dawroma na on se nipa ba konsa entume nso awurade eno mu kata ndi hia more hands yi sika butu ne bonti se major challenge pa to me wie enne lab lances betumi aba no ma be hwe na yabobo no dressing room. Okay. Reverend, that's me and Founcy and Commodity in the Batuaso, China Tinasia. I think so, honey, or more time to beat me in Comatuaso. Madam, I see any opportunity I'm with your mommy. Okay. Inti, I Reverend Emmanuel, Cabino opinion, don't pray. And what can go yeah. Anything young to answer so and from all day trying to know for your fee near the Fisem Cacano at the church and so the amount there UPMO ewo a amanonia as a match is outdoors and then Ray Yamia Duma a top fem no England in Putim no GP no a dear Monday 20 a top fem say and a echo 8 o'clock PM no Aston Villa at Tramfi when it Leeds United at the Everboni Uremo ewo Italia Syria Anna and then so Monday 18 at 7:45 no Napoli at Tramfi on the Juve at the Ebony UPMO was Spanish La Liga Nimua and then so Monday 17 8 o'clock PM no Celta Vigo at Tramfi on a Villarreal at the Ebony way a matches ahodo Samonino at top from Dimusem no at the Ejao. Yamono some be see anafe yatiesim e wo fisem no mo ne de fisem no so no atwa so unimisa Brandt Ali Joseph Walcott ene no na o goalkeeper Edema de Sinamos National Soccer Team Black Stars of Ghana na Brandt na oguso a o chirima
Charlton Athletics na European World Cup no yetunsa the friends and Cambra na nkombo no modern from Black Stars na World Cup ayekoi yentimi endu achi na so report and second Branton Epraya Black Stars finance European Okata no wantim ankoni coach ni din at the Edin Holding akasa osa Branton nese uneno ogusua ahoto no enso eba na mom omo yo press ni wie ni Kofi munti esi yi wire ewa Branton ni nsem wire ena na sha Branton ni nsem a muno ka se de yi e de free ma ne ho enso egusua eton way a reporter if you Charlton Athletic Dean Holding head coach eba de fa juju workout one ye di mu nsem no ejao ye yi wire fi grofo nsem de na nyankopon aya adoma se chen no e hya se e Nigeria ene ne patema je se enye fedi agrokra na ne okupiema ena se tournament ni nyina enso e hya se 7 p.m. no Nigeria host nation watrafi woni Libya e de eboni we game se anoba de ye papa na me adoma de chena toatoa so a na se sei ene besia ko o chena de no e hya se 1 p.m. eno Ethiopia watrafi woni Mozambique e de eboni 4 p.m. de chena DR Congo e trafi woni Uganda e de ebeboni afi upiema 7 p.m. no Ivory Coast e trafi ene Senegal e de aboni nyame adoma kwasiada e de o micro Ghana enso ebo first game a ese ye trafi ene Madagascar e de aboni ye Sunday 7 pepepe na ese game no enso e top fema we e nsem feature na se e banda no pay ye de mu ensem no e de ejao afi Ghana Premier League no match day 12 enra ene de ba na wieye na esanso e shase ochina na say na results na koyeye ya dia Promotional United na Setamale City rather omotina fie omna sangoko game no koye 1-1 Ibrahim Babamu enya goal ma Setamale City sanso na Isa aya Anabila enso ehye ne ho bako a sa game no koye 1-1 brekum Chelsea etnase echi Karela Boneka ne mu bako ama Karela entimi anche free Meshak enya goal no enso edema brekum Chelsea Legon City sani Dream FC goal die Antobia tinemu enso ho sanso na Mediama Sporting Club etna fie echi nso atreman Boneka ne mino ama nso atreman so entimi anti Joseph Ajman ena afe kwasi donsu omno mbo 2 goals no edema Mediama FC Samates etnase ama nen Abrantian din ade say Abubakar ehye kabako de moma Bechem United nso no omantimi anti afe enra games no bebre na enso etimi abaso Aduana Stars etna fie echi Kotokuru Royals ombo ekani mienu a Kotokuru Royals nso entimi anti Eric Kakwa enya goal de Aduana Stars sanso Nochi Bedu enso enya goal edema Aduana Stars afe Great Olympics ene bebia ni Gold Stars sa game ko 2-2 Richmond Menu na afe Ebenezer Abuaje ombo 2 goals edema bebia ni Gold Stars na afe Ayite Ayikwe na Emmanuel eye entry omso ombo 2 goals no edema aye Great Olympics RTU Extreme Sejata omotina fie omone eye Accra Lions edi ebone ko wiase no na RTU 3 Accra Lions 1 Abrantian din ede Samari Salifu enenya goal edema aye Accra Lions afe Kuku Isa afe Mohammed Hadil aya Abdullahi ena Mohammed Sadat enso ebo santana mensa edema RTU Lions umutimi ete kanu bako Ken Faisal ene had to folk enonsia ena sa game abaso Kumasi Sports Stadium ekowie se obia entimi anfa goal antunu nyonko atimem na upiema table no say ena ete after match week 12 no say ena say esi ete Aduana Stars edikan ekuta 24 pointer just we eda so Kumasi Asante Woroko etosumie no ekuta 20 point had to folk etosumiensa ekuta 20 point Bibiani Gold Stars toss 9 ekuta 19 point Accra Lions etosu enum ekuta 19 point FA Retamale United etosu ensia 18 point Bechem United etosu enso 17 Medium etosu enwotre 17 Lagos City etosu nkron 16 Brekum Chelsea etosu edu 16 so Tomato edu bakwa also kuta 16 Dream FC etosu edu mieno 16 point Great Olympics abatosu makuba ku edu miensa 16 point Samates etosu edu 9 15 point Kim Faisal etosu dunum 14 point FA Karela etosu edu nsia ekuta 13 point Tamale City etosu edu nson with 11 point NFA Atemda Kotokuru as etwa amonso equita 7 points. After match day 13 and I say week 13 no say in a festus no ebesi akọ games no ashase ochina Bechem United at Nanfie oni Mediama Sporting Club ebo sa game no miensa ochina after Sunday bebe na beba so Dreams FC any RTU had to folk any Samates Karela any Aduana Stars after Ken Faisal any Tamale City Kotokuru Royals any Great Olympics in Swaterman aso betenase na oni
Legon Cities enso e de aboni sa game so nyina e kwasiade a na se e 3:00 p.m. na eba so afe Monday 2 games na beba so Accra Lions betena se oni brekum Chelsea na bo na afe bebia ni Gold Stars enso atena fe oni Kumasi Metema Asanoko enso e de aboni we games a eba so Ghana Premier League no match day 13 Nandra Kopioma House of Folk ni Abrante afane Caliber Mankwa after say American Fighter for enso ebo draw ni we no Abrante no atufa e kwa Kopioma o Algeria akọ dwanini nuanom aya Abrante afane Dennis Nkrumah kwasa nom na fa free bane nom na fe amakọboa na chan no ene be na enso akoye e de ama Abrante afane Caliber Mankwa fiso Kopioma squad no na ade di ka ho na enso ni aba kumienu bi ntino na nya de otumi Kopioma endra bibia enso atofa Abrante no enso atumi akọna phobia de atudwa se Slavko Matic no na head coach no apapa no etu kwan enso ekọ Serbia na se report aba na se sia apapa no Alandia ese obabo adwuma enso edema House of Folk edimu nkomo no edi ejao afe yambra achimda na odo ni chiemu achimda de a onim se ekopie mu ewo Ghana hanom bebia obekobia no ade se sports festival se obia enso etimi ye bebia NSF obia no so mtimi collaborate na fe sports festival enso etimi baso na fe yenya talent ene no omo ayemansini mu na odo ni chiemu achimda hanom a Mr. Raphael Akoto ona NSA oda no ewo Brim Central ha ochirema sports festival no ade baako a na ze na kuma so a opese odeba nti obi anka na kuma nto no ye sports festival no enche achimda yensu yebehu bi ewo Brim Central after this luncheon and the next program initiative take kuku schools will be now but before that you meet sports coordinator GES then naka international deal na okay kwa be faso be kan be hanti talent in the schools but about no community based now and also no radio be kasa na catch me bia be to Asia no more picky forms na no mania orientation through the orientation they are starting with the program kwa be faso be develop na ya implement na ya develop sports from USC na me atana into way sama na the Brim Central NSA boss Mr. Raphael Akoto editor yenim je ADC tam na so afansi na amichia Kwame Taylor endra odimburu nyakama ze endra me ofina mtese so odi matare be bejawa no se ba efe okay why no yopo ntino ya ende them say they are no na Isaac the Royal Storm Dobi and so any Roseby Ramres ejina kono April 1 na sa game na eba so ewo Oklahoma City se wonko hoda we US in pattern modern be minimum by Oklahoma City April 1 na sa bout na eba so on Europe say Ramirez ene de eboni we know world title bout WBO featherweight world title bout ene ni no Isaac the Royal Storm Dogbe on Europe say Ramirez and so edi eboni inti on this note you be jina so na I am Sophie na inchi home base babin salon ai akwa fence Christian the down Christian home base babin salon inti my inchi na fi na Hackman so no inchi akese nkonfa ma no no mama unis don't pray na fi Reverend Emmanuel don't pray so inchi akese nkonfa inti ye dey small Masara ne Masara ene asa izenjele ene mami bi chenche na mo ta to kru mo oba me feze there so ono awana ya otafa panje no de udu opo ma gbuza mami no tie radio no mami na ma gbuza udu wa no pejale nzase awo yifa o se to kru no mo no mo se to kru yifa na mi hu kwa be fa so akire o hu kwa be fa so akire uza ahimfie ni a ahimfie na chi won okay peace town kwa no so okay baby am fa coffee no na ntina mi just ahimfo se me ka metia ya benze minim ne dim but baby wa cheche ndi obi a be hu baby a remo na ko bisa ndi na fa bra nti ya dey see we dey ya dey Stanley say amoma no omo start FA Cup nti no Kotokuri man no nti say omo wuni mbo na we oba
bana fa ho be join do unka ho kra betumi aba unka ho kra betumi akọ almost mo pay up to 20 years ni hian so ni bo ne bo ni hian so ni bo ne bo nti na ge bi ni bo bo jo hapa o esem go den man so was it 12 years to 20 years e Pentecost Park so I think say Elite Park no so and don't justify na say o se brana be training ti so mo bo no so ni I think say we be kan club no nti we Stanley ono so ni nkra o di aba e no de ma me say menye Remember, so do it again. Intense masaye. Okay. Nti Coastal Crown so the aba eno no. Mema nka ho. Ono de o man no down but me say man e. Some case be o de mema no be from man e na ebo. Yeah, see, we dey Joshua Kobere Jenim, Joseph Fajiri, Otini Kobere Pon Pokuwale and the Wellers. Uremo na chete ura tani ben Mauli munyina boaye. It is somebody bijao. Ye jemo erma captain in the morning. Obuoba Ofori Amanfo over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933 FM. Very classic. I get the cheese. Radio Papa. I'm all Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba AHENKAN933 FM. My emphasis and confirm the sports team Joshua Kwabene Jenim Kofi Ejiri AJ Sanso so and I would say one more producers nina Yen sign to us so Simon Wediasan and Wache and Abba Pano so hon Shannon Soma me Maakye and Ijimediano 18 January 13th 2023 and if fiada into your bujaye kaya ho enti enra
enyumrem ho no mo ba bi na yehu se Omampani Akufo-Addo nam ne communications director so edi krata de ba abonten a ne nyina efa Dr. Owusu Afriye Akoto na Omampani e de krata ba abonten so ma yenkinkan fama o say President Akufo-Addo accept Honorable Dr. Owusu Afriye Akoto's resignation. The President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, has accepted the resignation from office of Honorable Dr. Owusu Afriye Akoto as Minister for Food and Agriculture. This was after the minister personally presented his letter of resignation to the President at Jubilee House on Tuesday, 10th January 2023. President Akufo-Addo conveyed his sincere gratitude to Honorable Dr. Owusu Afriye Akoto for his services to government and to the nation, and wished him the best of luck in his future endeavors. The President has subsequently tasked the Minister for Fisheries and Aquaculture, Honorable Mavis Hawa-Kumsen, Member of Parliament for Ewutu Senya East, to act as caretaker minister at the Ministry of Food and Agriculture until a substantive replacement is made. Signed, Eugene Ahen, Director of Communications, Office of the President. And what is Akrata Wediaba? No. Na entrance so mo ana mutie boiling issues no me catch there was say Ministry of we call the Ministry of Education, Ghana Education Service. A school for makun wotwe a omo ko Chiana Senior High. Omo yes omo at dismiss omo. Na sisi yi krata san ba bonten from the Ministry of Education. Woman so chere say inti eni o say President intervenes in disciplinary action taken against 8 students of Chiana Senior High School. The President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, has intervened in the above subject after his attention was drawn to it. Consequently, the Minister for Education, Dr. Yao Osei Educhum, has directed the Ghana Education Service to consider an alternative disciplinary action instead of dismissal. Intime February, President intervenes in disciplinary action taken against 8 students of Chiana Senior High School. The President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, has intervened in the above subject after his attention was drawn to it. Consequently, the Minister for Education, Dr. Yao Osei Educhum, has directed the Ghana Education Service to consider an alternative disciplinary action instead of dismissal. Inti sign Kwesi Kwating Kasama for the Ministry of Education and an insashe criteria. Sinti yebeko Ministry of Education na ye ne wo mo mpanimfo ni bi nso abon komo wo ho. But before ma yemfa wo da chintin fa ma yin free ho. Na afi yintimi tinsimu ni mu nkomo. Enyuma wutie yi eye akatachie. Wo mo nyomfo from the ababonten so se oduntra. Strong man and omu feature no. Tie kakra wabra ye hwani akwa homa ne so. Na ye ne osofu range of fufuriata. Akwa twetwe nkomo Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM Attention, I may, and you buy you, but you governor. You do me, gonna
Gwana, Bitonkuna Minayo, Akuma Tinisiwa, Lady Makuma Nina Mobama, or the ready, I done me violate. Because you got ya, I don't promise say what bye. Me got it, no shining Pinademu. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, and the AHENKAN933FM. You see, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. What was Yanko Amana Sony Yanko for that chintin fan to us, so start it right summit. Also for rain down for Riata Bahomane so Yanko na and then so you have be a rade fan so dear Afa. Yamidi 40 and can pay Yamu Chiam Wakwabum. Oh, me get so Na Boko dear. Nyamia domian so Yahuya Pawidi Wadaro Mayana. What pija unini mukakra mayen. Okay, enti ena no ne sha sia oni adimu nkomo kakra ni nyina no wa me ati asese na wotwi we de ye hwe ye spiritual life kwan ye befa so a ye sunsum abrabo no ye betimi de asiye na awurade ahira ye nti udi afamu a ene wadaroma ehemfa na wosan de ye fa Obuoba Ofori akona wenchira otiefo ni bibiara oti ni AHENKAN. Ege Bible man say Onyankopon adom ebeso obiara so. Na be ayanso bi betimi afani afatedi. Na what we are dealing with sunsun nyama ibetimi aka ya brabo ho. Ama nyama etinya konkan ama ye. Ne ya church nyama bebre na misuo ba na nyansem enya be hu bebre. But and then the person in cancer is kakra emphas a GDA home kakra. GDA Yadebia, I fee say, you bet to me a day Yansa up to home kakra, but a ye. And the pay me person cancer or AHENKAN phone in a woman would see on a power say, you may share Sanya, ye did GDA a bit too an amount. Muma yenshia senya nia ye biara ye di gidi beka ho muma yenshia senya ye be gina gidi mu na nia ye no ye wo ebenya awerehimi say ebeye ye what kind New Testament na adebakwa na Yesu Christo or that making such statements or that gina so e de correcting for and it's that use the word OG of little faith. Just a one who did is sha. A woman said, now, we share for Mudinechi. Now, Ocean in Yama, now Ocean in Massam, Ocean in Piber, they are one pire, they are Ocean, or any Bibiano Mudinechi. But at the Bakwa, not a yera, a Gidia no more dear Sadiano. A day, ye, our few, Yama, you need us so a few, Yama, ye bon pire a few. Nyama ye wo gidie nyama ye wo areshimu se ebeba ya brabomu no sa nyama ni nyina se yamfa gidie antoto ya brabo ne nyama ho a ebema ade na ye no endimo wo kan Hebrews chapter 11 o kasembi o say na onyame ya som no se yamfa gidie ansom na ye be ye bia enso nani o se na me ye honhom entinu ye de yamfa gidie nya den enka ho etinu se adia ye be ye wafie no si ye bompaye si ye juma si ye investment no matter what we are doing so ya mfa gidi ambatade no ho onyankopon entimi so nani Bible ka say me fa abranche bi obaye ohene wa Israel ne frɛ no Amazia Bible say Amazia no oye onyankopon apadie nyina nanso no wanye no akomapem sa akomapem na wamfanya nya sɛ edini na oni gidi wade na oyeni oye because I was say oye because me wo emra wo hwa wo say oye emra se onye say ni say asofaba
ɔdifo aba sɛ yɛ nyese eti bible sɛ ɔyɛ nea wɔsɛ ɔyɛ nyinaa nanso na efiri na kɔma mu kyɛ sɛ na enye gyidie mu na ɔde yɛ adeɛ no eti bible sɛ anso nyankopɔn ani afi wei mpɛ sɛ menkansa nkyerɛ obi biara ɔtie me sɛ anamɔ bi a yɛtu anamɔ biara a ɛda yɛ ni mu adeɛ biara a yɛahyehyɛ si yɛbɛyɛ. There are many people who are listening to me before baby amu tie me anope ya omunya idea bi afa bibi hu a wasa mu pese mo nye omu pese mu ntu anamon bi last year 2022 omu ntu o me ka kire mo se e wasa wo mu nyina wo nya gidi e wo nya wo ye ni esa so bi mfiri baby embe se nkuran esa so bi mfiri baby embe peja wo me so e wasa wo nya gidi wa ade a wo ye ni mo. Why not person on what you onya jide se be ye? Why not person want to buy onya jide so be ye? Why not what onya jide se be be ejuma ama mebunu no onya jide se ebe jina and say why not a person on to anamon be I didn't such a ye the ba the person can change bakunu tie me say onya jide na Saturday be den ebe ye hwe oboba mameka se mi nkyerɛ isa se ni amantina kakra. So we call even auditioning hon crampo so koye bibia or catch us so we need gidia sorry nako. Intin say u na gidie bebre wa adia wo ye nyina mu. Hwe enano ye nko yesu catch ni suafo ne say so mo anya gidie ti say snap ya ba. Ubetina kasa kire mepo we say intuzo ube kasa kire nso we say biranso anyira. Intinu mu nya gidie wo ne mu yi pie obi biara wotie me munjai sa anamona mutu no gidie bie ni nkyese ne besi bie nsi bi mamu ya na ntesa emfa ho ade a wo ba be hya ase afiwe sɛ yɛ kitikiti sɛ yɛ kɛseɛ anan to sɛ ɛyɛ ɔhɔ ne hɔ na gidie wɔ onyankopɔn mu sɛ ɛbɛyɛ yi ɛsan sɛ gidie yɛ ade a wode ka wo nyama esusa ho a onyankopɔn ɛyɛ ne kɛseɛ ɛma wo gidie ɛkyerɛ sɛ media menim ho hwɛ ntimi nya ho hwɛ nanso nyankopɔn wo na media hyɛ wo nsa sɛ wobɛyɛ ne den wobɛma no nyini wobɛma no yɛ kɛseɛ ama me gidie kyerɛ sɛ media ntimi ɛmfa nkoduru baabi nanso no wo nyankopɔn bɛtumi ɛde mfa kɔyɛ den ɛduru baabi ama me ɛti firi ɛnnɛ obi biara wɔtie nya nɔpɛ wei nneɛma yɛbɛyɛ biara ɛma yɛnyɛ nneɛma te sɛ namaze yɛayɛ ne nneɛma no yɛmfa yɛ gidie ne yɛwerɛ nhyɛ adeɛ nim na sɛ yɛde gidie ne yɛwerɛ hyɛ adeɛ nim a yɛyɛ no a sɛ sukuu na wokɔo sɛ awɔre na pɛ sɛ wɔware o sɛ adwuma bi na pɛ sɛ wɔmbi o sɛ nyankopɔn ama wo anammɔn bi a wɔ sɛ wotuu adwene biara aba wo tirim nneɛma bi a aba wo tirim a wɔ sɛ woyɛ a ɛyɛ nneɛma pa a last year wontumi anyɛ na de sɛ w'ani da so sɛ wobɛtumi mmea w'ani ayɛ no mekasa kyerɛ Ghana man sɛ womfa gidie ɛmbata adeɛ no ho fa gidie ɛka ho woka English na ɔsɛ you mix it with faith wode gidie ka ho a ɔbɔba ɛbɛyɛ yie wode gidie ɛka ho a ɔbɔba ɛbɛkɔ akyi wode gidie ɛka ho a ɔbɔba ade no ɛbɛpagya wode gidie ka ho a adeɛ no ɛnwu wode gidie ka ho a onyankopɔn na wode ayɛ den wode aka adeɛ no a woyɛ no ho obi biara wɔtumi anɔpɛ yi obi dɔkte mu ahenkan obi biara wɔtumi wɔ Ghana man momfa saa adeɛ wei ɛnto wo kotodwe ɛfiri yɛnante wɔ gyidie mu yɛkasa moma yɛnkasa wɔ gyidie mu yɛho keka yɛma yɛn ho ɛnkeka wɔ gyidie mu na megyidi sɛ onyankopɔn a wafrɛ yɛn ɛfiri 2022 abɛwura 2023 onyankopɔn ama woma 2022 amfa yɛankɔ na wɔkura yɛn nkwa na ɔkɔ yɛn nsɛm ɛde aba saa afe foforɔ wei no saa nyankopɔn no yɛnya gyidie ne mu saa nyankopɔn yɛnya gyidie a ɔbɔma meka sɛ onyankopɔn ɔma yɛabɛ mu bu da na gyidie ɛfiri ɛnnɛ nea woyɛ biara na kokoduro ɛwɔ Yesu mu sɛ adeɛ a meyɛ ɛbɛyɛ yie ɛnsɛe adeɛ a meyɛ onyankopɔn ntimi wɔwerɛ hyɛ ne mu sɛ ɛbɛpagya na sɛ saa anammɔn wɔ yɛtumi tu na nea ɛyɛ biara yɛde gyidie ɛfra mekasa kyerɛ nyankopɔn sɛ ɛbɛyɛ yie na daakye anasa nso na afe no bɛkɔ yɛ no anasa afe no mpo nkɔ wie a yɛni bɛgye yɛbɛsere ɛsiane sɛ ampa yɛbɛhu sɛ gyidie ɛso ɛwɔ mfasoɔ anɔpɛ kakra a me ne wɔtiefoɔ ɛbɛkyerɛ no
Nyamishira ubibia. Nyame enhyira papa pa nti Nyankopɔn yɛ adom adwoda nso yɛbɛsan aba na afei wode ana ntim kakra yɛda ase na wɔtwe nyinaa wo brɛ no adagye a wanya ɛde ama yɛnim sɛ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ ɔkɔ so 21 days na nso ne nyinaa mu no wosan pɛ kwan na wo ne atiefo akasa Nyankopɔn nhyira wo paa. Nyamishira musu bebre nyame nkamo. Amen. Enti yɛne ɔsɔfo Randy of Oforiata na ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no Start It Right Summit yɛwura afi mu bia no a bosumi edi kan no ɛyɛ ya na yɛyɛ no nti bosumi wedi no nso so no ɛnyɛ exceptional no a na yɛgu so a yɛyɛ no kakrakra yɛwɔ gyidie as part of oda chinti said ya wɔne yɛn ɛkyɛ no yɛmfa nni agorɔ na yɛbɛtie na sopam de yɛabɔ bra a Nyankopɔn nso so nam so bɛhyira yɛn ma memfa nkyea ɛnkɔma anuanom yi ɔfrɛ wo Benjamin Donwiri Preko Felicia Asari anope wonso mema wo a very good morning bra papa bi eno so adwene yen amankwa Grace guess no anope wo mo adwene pa ena Abigail enso adwene yen wa ha Dodgy Gabi enso so all the way from Takrade wa joining e wa ha Aaron Odoi enso okoforidua ono so adjoine ka chire kwaku Boaten Constable ono so won kran 37 wa joining nyame hirawo ena nana mafusia enso so adjoine Nyankopon hira mu nyina na from the MP's aid eye mi ankasa me boss Kofi Inti ena ose yemfa message nkoma mpenimfo miuni into say a glorious happy birthday and confirm Mr. Bismarck Ofori Ata President Edema Achim Odan Concerned Citizens Association Bismarck Ofori Ata ene eyawo birthday so happy birthday enko emfa emao live to be 93.3 and beyond from yera Kofi Inti ho enwechi so ankama Ofori Ata Ankama Oforiata onso so ene your birthday so happy birthday and confirm wonso so mumie nu nyina no mo birthday wishes no e free honorable Kofi Nti ho MP ni aid eno no na yede atumu ama wo no yede de bon krata mo boso ne de to aso ano no but letter no amekenkan ye no first one no eye appointment anase omampani wabra Dr. Owusu afiri ya koto tro ne krata de call se wode ne dibre to ho na e woso mampani so mremu no osom na otro ne back e de ma no nti mampani so asom atro ne back e de ama doctor afiri ya koto se wada na se asan e ma ne mo na wasan awehye ne well se kwa wo kwei adwuma bi okoye no Nyankopon ka ne ho na emu mampani se entifuni ho apegyafo ho and nti wabɔ maame Mavis how akumsin din sɛ ɔno ɛna ɔmra mehwɛ kyiri sɛ ɔsoafo a yɛba no kua ɛne nuane ne ho ntotoyɛ so a maame no abɔ ne din sɛ ɔmra mehwɛ so but sɛdeɛ me nso madi kan kyerɛ ofiti ne nansa sɛ reshuffling ɛɛba no ɛyɛ no korɛ Nyankopɔn yɛ adom a kwasiada ɔmampani tu kwan ɔkɔgyena home kakra ɔbɛsan aba na ɔmo dwen ho sɛ ɔmfa ntum anaa ɔkɔ a no ato atwene mu maka ho asɛm de akyerɛ wa but baby apempem so aduro ne de obi bɛka sɛ ahenhem ebe pai sɛ to enkyɛ kyiana adesuafo no nso yeyi wo mo adi sanse omo keka ensɛm fatade fa omampani akufu ado ho but nei omampani nso so te ye no o atwero krata de akoma Ministry of Education ese wo mo hwɛ na wo munyai saa dismissal na omo yeso omo de man kola no so omunyai dismissal no na bibi foforo wo ho no mo a omo nhwe na omo emfa nkola ne mfa so ba si yi omo adi ne de omampani se da bi oyo opani enwo so tena fie ma asedwafo enti wei ene story a anadwo no ekoda ye wei kwa de sisi ya na eba omampani de ende anope ya sisi ya ena eba de omo nkata mo boso no aye ready Kobi Educhum enso so adjoin yen all the way from Tema Kobi Edase Beidu Francis enso so ese ochia yen oboy abaso na ochia ne master Kwabena Boahen a owo Kwabena Boahen ena omo akaka ho nyina Timothy
ɛde free tema ɛna ɔno nso so ɛde aba da bon krata bobɔ so na yɛ krado ɛwɔ ha no ma yɛde to aso adwene apo mbɔkɔ deɛ nyame adom ɔhene na so ɛ nyame adom me nso me ho yɛ ɛda jana se sure nti ɛnra na yɛ ka sɛ ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ hwɛ na nkwala no a ya dismiss wɔ mo no yɛnyɛ bibi mfamfa ho ɔmampani anɔpa yi sisi yɛ yi ɛna ɔde abɛtum sɛ nkwala no mɛma ɔmo dismiss wɔ mo but ɔmo wɔ ni ada punishment bi a ɔmo mfama wɔ mo I think say good news good news say ɛnra the same proposal na you make here say nkran de yɛmɔ makɔtena fie no how much because final year students wo mu siwa hu nti yɛmɔ mampanyina ba so wakyerɛ sɛ bi oba ogya nan gu wo srɛ so a yɛpepa yɛntwa ntontwene say pampers nti yɛmu saa bɛ no saa mpatwɔn to ya no atam bi ayre no tinya de se bigu srɛ so bi jakola bi obɛ na nso gya nan no yɛ boa pa yo twa ne to ho nti no yɛ danya mampanyina se sɛ watimi enso hwɛ sɛ mo bɛma panyifo atu saa na mo no nti yɛbɛsrɛ sɛ Ministry of Education so ɛne Ghana Education Service ɔmonyi ntuma sompam mede mo gidie sɛ mampanyina ka asɛm nya de so mbɛtwe na no awofom nti no yɛda na se wɔyɛ de kata we Ministry of Education ɛna de aba kwasikwati nsahase okay nti good news na mo mpɛ bibi from Friday but unim reshuffling wo ho ɛbɛba in badges everybody in badges with the bibia mu on face but we no a massive reshuffling because kwa MMDC is ni nyina yes MMDC is ni nyina nti ya yenya no MMDC is ni nyina pa good news nti DC fo no bibire be kofie bia to besa pa nti koba ne saa na ebeboa ama adwuma no ya ye ni ye nti wa wote won mo DC ya wote won ma mo adwuma no yes ye ka wuntie no ye ka wuntie no yo dabi na obehu asa etowa gabi ba ka wie no nu abotre ana bo bia de me nam na no hye enti no eye ase onom de ekwa ye because adwuma bi wɔ no ma ɛwɔ sɛ assembly simni kura timi ya na ɔmo tete wɔ no saa de kokwasa hwɛ aban nim ɛha adwene nti no yɛntwɛn MMDC sɛna CEOs no okay director general for no ɔmo nyina bɛgye ɔmo samba saa sɛ we no last half na yɛ bɔ no nti ɔso obiara didi wanya kwanya ya select de aja se no na just wo uni history e wo mampani akufu ado amamu obebu ye wo Ghana Allah nti sisi ane de last hour de no mo ye no nti changes we ne de wa amamu ana na se no utia na anye yi ese obetra gira me yasa ba fiu se bia wo twen ala na bawumi ana Kennedy Japan amamu nti di akwa ye no but ene yebeto aba wo ha okay unse na no ukuara na meka se ne no yebema tiefo no abeto aba ye de empanimfo no omo ayi omuti se omo kɔ for NPP wo mo flag bearership yebeyi mu miensa okay Kennedy Japan Bawumia ena Alan na ya to mo so aba we ndi nka ana yemfa bi nka ho but okay yebema tiefo na opinion but yeah nke yenya ne saa dia na ka person ke de ya to ha no wi a na ya san de akoto okay internet no so wo ho na internet no so no ma akoto so wo ho okay nti saa pepepe ne ebe ye no nipa miensa no se wo ye delegate ene se koto aba nipa miensa no hwan ena wo beto aba no dia ma no saa nti delegate for nkwa na mo akonya na se wonya delegate wo etiefu etie ni nyina na wo ye delegate okay ene de mbawe tua bi anim ti wo ye delegate enwe beda obi aka se we ne friend of public opinion no ya sevo nti no Kennedy Alan Bawumia enipa miensan wo ye delegate no koto bia anka hwan na woto ama no nti ne etie no mahu se obafia nso abawura mu obafia pomoko de
Uti say baby na wo sha yi pie ye no. Aye madam yi nwum yi. Biana me sha No dey yi mi no. Look at me can the trend yi. Baby ma bedri eto de ye wo say. Baby ana enkotojwa wabuo ani munisi amena do kodoko we mama pia watu nsemu enkotojwa wabuo ani mu bna wabo eno de nya kopon kwa ni awanya ya gobo ni mzade ade awasam na wo kan ya be ye hu 2 years o ka bibi 2 years 5 years mimbu Ekotoja amebuo eni munisu a mate sa Obuoba chai baby wa de befa chai ba me kama nuntu mesra wa mi akwala papa na secretary say ka mekere secretary ka mekere sa eni ayi ni mu dabi o secretary die ne nso ho sa o secretary I want to hear no more my friend na o secretary die ne nso ho mpa chao share si ko obuku ya mehu me obuku ya appointment bia se me na me chere enum na o moto no yeso o moto wi a I was see a chiro mo tena se ni bi se o mo nsam kakra hwe maami ono nko a kokonsani Anita free dabi Anita free asisa mikaya Kokonsani ya mambo ni otiseme am Robert seme ono nko a otuye na posifo ekura ni mu bone nyame ya dom nyame ya mama nipa ba ko adi bone na ono e confess say ya monte IDP what why then as evidence ni wo Anita free ambo tani nyumu ani fa bi hwehwe se obehunu saa nyumu no a ni enti ono nko ansem o kan ye me bo na me damu dan adisi moja sini nyina nka fa Yesu na aje no we oni Yesu antemu asem dabi onko a ko insani amroba die ko insani ni die ye wow life amroba na amroba no ko wie ya ni ye ku oka udini ka ho am Robert seme sa udini ka amroba de ni obedi ewu amroba no de ni obedi ewu amroba do timi ko wie nioma edi nyame ado no agasa confess say ya ewie ya na ka abanka ba da nsa na get mo kansa mo so mo kama nkofo sa ono wonto man ho sa edi baby abedri nkotoju amebuo ho no nko na emede no nkotoju amebuo ni mu nisu amate Obuoba ono wa kana asem wabo odin Joda bi na sa asem ose ho na ye ne de no se ho na ye ne de no so de ubu a emu ni nsuo beba Bati ni nsuo pe elo mubu a no muzu na oto nyu no wante Osin nkotoju amebuo nkotoju amebuo God of Enoch share no say kotoju e hard call but mami you no for say I read one pia so ne antie nsem na okeka ye no wo de ono nko atie nsem wo be keka ho adishi mota bia shia bam ahuru mi wo bone keka wanyina yesu me da wasi sawati menko meshia wotia amda so te me bonim adishi ahuru mi wo bone keka wanyina pia so na nko ba bia okeka ne nsem no wa he hey DJ Kobe K money, money,
ayi nyabotre ha nyabotre no de wa fie tie nsem ono e be keka ho tie o eruka de yante wakeka nsem we nyina awie Ghana police esa de me maka ho o se na me ye kronfo de mu nsantie aha abonta mienu kesi ebi mu a wasa police fo no frɛ no kokendela am robber asemaba watonyu ya wi afa de ho adi na Ghana haza na obi nso ebe da obi nso metun kutodwu amabuo ni mu disu asemo ekotodwu amabuo ni mu disu amate ne no so ne wate isa ekotodwu ne oku ya obati ya don't for Ghana ha I see every for be mo remu e de bon krata no yanko ya Ghana de shima member mu nyina mo achibie mo makwaba e de ba ahenkan 93.3 FM so na de bon krata mo boso obre na aso e de e ba bedan we de bon krata no obenya no ewo eye ahenkan 93.3 FM achijumadi eso hwe wa kire bre no so e anopa eye no nwotwe na abo isima no apa ho polipoli edu anuanu mienu ayesi nkonya adwenpa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan me ne emama nyina pedie the beauty queen bada ka ya fa ho wa kura na da obonka ta no so di achi o Facebook live a ya de se bebo o sa se ye de nyina guoti ye kenkan na so di achiri ahenkan eye newspaper na ye di free ase enti enafia de odin sema wodo de aba na enkan newspaper na di ka kiro no yenkondwa ma so nkoto okwa wonsan ka bi mengo ka se kodwa ma so akoto isisi akwa wonsan ka bi na emom okwa AHENKAN933FM a ye de ato ensem bia de beba bia so ne ye de munkyire mu e de agu na otremu se eye Ghana Education Service for ana wonmo e kyeremu se eye adesuafo makomakom otwe omo eye chiana SHS ya de SCC ya yi omo adi yayi wa madi sanso wa makodidi mampanyina atem enti enwa asem de oboka tedi aba ene ye chese watwa mfonyini so de aba mampanyini ene ye said ohwe sign na wasemi aye na nani ajepa sanso na school for nso so omo so ewa hanom enti mfonyini nyina edda de oboka tai emu wotremu se akwatia mra hyebedwani so ana ene nyakopon da Roma bridge bia no ewo kurobeni todie topreman Topreman. Oh, okay. Topreman de ko eye edi nyibrem. Anyabrim. Nyabrim. Hey. Ni nyina wa buema ntem ya. Danchembo district. Akwatia ho. Hey. Wow. Enti nyabrim. Nyinabrim omo efiri ho sa no meka no okay ti topreman ni nyinabrim topreman oka topreman makai okay dey achiri okay enti en wasem da boka tai enso ede aba wode eye onimonyamfo eye Henry Buachi Yadom Okoyo ono ena ye mrahye bedwani ewo eye akwatia mpesua no so ene se de okuta asomu a wo twam ananam panyufo esoso edi ahyemu ni nyina da obokatai wode aba ewo ha na agenda 111 no egusu a rekodo na okopiem asene maso across wa wo kiremu se wonom de no isiam no kase duru ha chichemu no aduanan mienu 42% ene wo chese sisia no dwumadi no eduru ti watwatwa mfonyi nyina so de aba se de dwumadi na duru nyina no wode aba enso ewo ha na kotokuru ayase enra wonom ene aduanan enya de ketwa ewi akire no aduanan e de ahye kotokuru ayase anika mienu wonom antimi ante tienwa asem de wokatai team fufuro bi aba na se aduanan yi ayenimi yi aduanan stars yi aduanan stars I say aduanan stars aduanan stars jakwa se busuya kuo eko na asa ya oyoko ne de keka ho no ti obi de ne aduanan stars enti enoa ono ma hye kotokuru oyas mienu omantimi ante ti ode humfonyi de aba ana kotoku no ade ana he edin so so wo se mo hwedin yi o
ana omo di kotokuo ntina ya kotokuo mu ama omo de nam na omo jigo sugum saa na akwa na de ne sika ne hye ni kotokuo eto omo so nam omo jigo sugum boto ni mu saa asebu but too much draw kura mu ntimi no omo nche na say dia say draw ba omo bobo nso da me hwe omo ne ayi enkofi omo hye omo 2 yi Brekum Chelsea omo bobo pa ba ku bi wo mo so dey say the share say second goal say yi very very good pa omo bobo pa we pray nyina still no dey bo say ade bi ku omo hu ade na ada teams ni hia omo ana say omo posa say ade no dey say afuro ni bo ma na hode ni wo ho ti say boys ni nya okay on owo no cross no mo nka boys ni nya okay amu nya okay na wo ga say ye bete anya bete sa o sisi a kotoku no mo haw ni sen management problem sikasem den ni nyina ka ho obo ni nyina ka enra ye ne ye kɔ ayi ho grounds ho ko boy ni akɔ ma kɔ hwɛ de ye kɔ so pitch no so na obo se sika nkɔ de be yire na sika bebrebe ya akɔ ya omo de sika ne gi edi serious o mentias sika mi bi sha no sika bebrebe amu de ye dey ana dia jin kantan na ye di bi so ye ba bi edi pa bebrebe wo ho no mo aye hu hia wo ho ukɔ park ne so no kɔ hwɛ de omo ye na bebrebe hu hia sisi ade omo si ade omo hia ye se dressing room no mbɛ so I'm so about dressing rooms dressing room number so they are. I know they okay. I think that page in there. And no corner sana Reverend Kai. Reverend say ade aka ye say on bebo ayi so. On bo dinosaur on bo so dia on betima abebo ha. Emfa on instance say o ma ya na so mo nyeye. Ti say dinosaur bomb. Na say almost say o mo ho aboard yira ye almost 900 million. Omakoto. Entini chance dey say ngo say bibi den bia. Eno ni asem no. Because me dey kotoku yi say ya no ho yi oh. Ya asemu. Ebe fa. Ya wa na say asem no petie. Ebe fa. Sha ayi me dey me shada ni mu pi but kotoku no. Ase omo ho ya afono kra na ye hia we but aso na me bi ne wa no so mo hia 1 billion omo nya omo be wie sika no ekodada omo anya ne nyina dia odimu boaboa no eson odimu de no kra na se na no mpo na mo se momo but kakra koe tu ba se be kan odimu de no ho a etie ndu 1 billion sikara se bi bebre na cement no mso kogu ha na keki eze akwada wo be wuo oni se popu boto mu kura wo be de wo be wu because they say I too much na honorable Alexander Kwasi akwadie nso no so nya asem ketwa na me ya 1 billion na kia di sia stella yitie ya ye kon ye na ye za wo jan akubam send your mo ka se nduru ba bia sika bebrebe edin hadwen ebeyi ai ti ndia no amakodi ncho ti enwa asem no wei eye ahenkan newspaper said dem kan ye no ye nto no dwaso mbacho nkodwaso nkobisa asem ko pa ahenkan newspaper ato for cc e ukwa unya bi na mum online wono mo kwa onsa betimi nso akabi ye nkoi abusuama yemfa daily guide da obokrata no entwaso emfama na ukopie mu ewo National Petroleum Authority wo mu pani eda ha sei ene owura Amid wadaha Mustafa Amid wadaha sei na asem wa Kenya ne sei ayo marketing companies be yadua so ma jom license from sem wo ma jom license free wo mo nsem we no ho ensem ayedeja eda ha no mo sei na yase Charles Bisu wono so atwe anase kire de ne koto yase ampa ho nwo mu kochim do aho ene enya asem ketwa wo koto Charles Bisu ede anas areme ya ho anas Tiger IPI for penny womo ode woma kokoto ma eno ho nso nsem ede ha sei na sania aya ahenkan newspaper no bo nchiremu nse nkwada
enkwada bi omo ko hwe nyame animu a ko gina camera nim minim de atisi omo so sa time no ke kansam eche na nado dan kwa kufa de se GS for se wo mo nko ya sake wo mo afri sukum se wo mo ko suku bia nso ni Ghana han mo ebeje sankwada yi se mo atimi ahwe nyame animu gina ho etwa mo mampani adapa ese mo de mampani kwaji sikaduro ya nkwala ebu ohye yesi anu enkwaju anu sin bia kabihwe na enu ebiani na nya asem na aba na oman mu ayede a ena aziko katika mwetimi na nado anima atwitwiri form sa ye mu president wetimi atwa da pentre enu tigi asefo so oman na frim na so ema child right for anso say GS for nkomra biem said ye benti wo mo fa nyina so mra mo mekire ma de kro pote ti o mo gina so o yi nkwada da free mo child right for enso ensamo no na ye say assistant headmaster bi ya shutu no ewo bush ya shutu na tunwuram awre ho pandra mi hu pictures bi na awre ho pa assistant headmaster ya shutu no se wan na shutu no se ya de ben se kosi he nyame yo hata soro pe enanim ho nsem eda agra danso ne court nsansem wo eda ha no ya se court deny no arrest warrant ye no ho nsem eda ha no mo ene anapai daily guide da ubo kratan na yakoyanim ewo eye the new crusading guide da ubo kratan no enso emu ene ono so ode ensema wodo ede abapa achese enya agro wode nanado dan kwa kufuado Ghana mampanyini enso enfonyine ede aba na wode atucho robi ene eye opanyo na hwe MP edwumadie so edabi o wenya onwa we abibifo mpanyimfo atucho ro na ode enfonyine ede abai enti we ko Nigeria mampanyini wono Obuoba Buhari mehunu mfonyi wa ha kagawa na ka hu ya na mse wonwa won so mfonyi wa ha ena panfo miedu bi ka ho na o kyerem se Kwawu Summit dwumadie bi eba bekoso na ho tutue ni nyina no so no ya ade sem panfo yi wonum nyina hwe so omo so di omo bewuram bi ni nyina ne beboa ama enei oman na tima fa ne ntoma pa ede afira te ho asem de boka tai ede aba na ye kyerem se ewo de boka tai mu wasi oil marketing companies mako aduasa National Petroleum Authority for ajomutumi kata de free wo nsem te ho asem de boka tai de aba owura Hamidi wadaha said wa ba ne nsem ne nias bi abre no enya de ketwa te ho asem de boka tai enso ede aba o chemu se Kumasi Industrial City wonum so said eni omusi bi toto nioma wo nem no enya de ketwa o alankodwo chematen na eken wose no aya agenda bi esi nani so a omohwe anim so betima toto nioma ama enia asantemantamu Janfidi Juma ebetimi so abusuo ewo ho ama amafo nso atimanya bi enso aye na we oru alankodwo chematen a sisi enka so ye formal na so da so senebra ne nyanso yu so be free office outgoing oh yeah okay enia de oko oru alankodwo chematen asio mu na Janfidi Juma ni dwade dwumadi toto yeso ti okopie mu asantemantam na okopem so akachim ti otumfo asante no ko na kache no ne ko bon ko mowi ena da oboka tai so ede ho asem ede aba sanso so ena wo kire mu se wode enkofo akoko bi a wom dodo be se eye wo ha wo kire mu se wonom omo ye graduate nti si omo so hwanim se be ebe mo madwuma eso ama omatimi ayabe no matimi akonkan ti ho asem da oboka tai enso ede aba wei ene nsem ni bi eka ho and a new weekend crusading guide at the baye. Ebusiama yemfa the daily searchlight the Obokrata no entwaso NPA for boss asema woka eya oil marketing company companies ahodra wa Ghana ha say wo mo license agege from some no na wo achirechiremu e wo ha say a wo chirechiremu ka ho asem e wo ha say na sese ye ka say pensioner bondholders wom atwere nsama kruchi nsama gunkrata so at ya to amane amane so wonhwem na ne sa debt exchange program was wodi betua no ho aka be ye hyehyɛ ye be keka wom no wonhwe no wonyo mudin firim
wonyi omudin frim kran twimpie enya sapa de ne asem si Ghana ha womo bre dada na sabe tetetete wo musika so na owura bi nso akwa na nado danko akufa de honsam eda hase ya krata no ebo ho amane na ase anu GS fo so asem ya womo ka se enkwada no kwada womo wo ewo chiana ena nya sa chiana chana hai enkwala nti mu hwe ba bi amufri na mo hwe ma no asem chana high Chana senior high is a Chana senior high school. And Kraya di Omakwa ye GS for Ghana Education Service or Mungo fie. Na and I'm so Emma occupy Ghana for said there be Munshe Mumwachre say Aquada say Aquada Oba Sabi Ojana na gu na swa. Yen Chana and Chene ya wo horo pepa. Na next time was a jafufro and also ba horo apepa. Enya saka kuraja na gu na so na ja ye twa na ni fro saka sebe kwa wo be brada ne abafan because nkrani bia so ode ne so maamefo no wabada ye wabotrenti omo so occupy Ghana for so omo sre pa GS for omo sre so omo nwene asem ne ho biem na de omo keka no so de emu ewrem papa eno nsem eda se ya kratai atwere ede aba we the daily searchlight the ubo kratado Ghanaian Observer the Ghanaian Observer so di na ni chinchiri Ghana no na nsem awodo onyinya ye ede ba ye ni o say truth stands observing Ghana in truth na o kire mu se na nado danko akufado Ghana man panyin odi ni fonyi di aba na wo kire mu kire se IMF no ye no mkunya sie ni di ehwebe bosome a ye wo yi mu ewu ni yesi bosome foforo ni mu a eno February bosome na afimpino ni aduonum yensam mu a yensa betimi aka sika botia no so America dollars no 3 billion no ne yetimi dia yadwuma ma no matimi akonkan ten wasem da bokatai ede aba na wode atodwo teremu se kwa summit no so ayade se na nado danko akufado ne bibifo amman panyufo akukudamfo bi enso bekwa ase bi no mdo man munyam akota achi na da bokatai enso ede aba na enu achi no o cheremu se enche aban so di dwumadia bi ba eno vehicle financing scheme ti eno so aban no ede ba ti enwa asem da bokatai enso ade atu edwa akonta man no na yese lance minister owura jinapo yese wa school mahama na je se wa chechere mahama no mem ewurade nyankopon rofo so wo ho pa o land minister schools mahama school bay etia wasam da wakra chai enso ede aba ewa ha we the Ghanaian Observer. And Yabusia Maminfa Daily Graphic, the Bokra turn into us truth and accuracy every day. Na Yasuko Piemu Ewo, Equiapem Sauta, Auroquacha, and I face no slasher, and some sepenifoniqua who ababwa, and woman scapa, no some adaseya, Kratano etra home for ni abba, TM Samantha Mantamo, and Wamoshe, constituency watch, and a one I watch who say one Nyoma mienu we edi akoto nti se yedma ni akwa ebeboa akuapem south de no na ase wonom anso aban no ene apadeefo no age atum se wo mo ba beto akatuam 30% ye ba beto akatuam 30% onde chemu aduasa pay ye betum eno ho nsam so eda ha say oil marketing companies awodro aduasa ya adedeje wo license afiri wo nsam wo no MP aduaba se wonom endi hye bi so na sania oil ne ho nsanka yesu titie no se MP efu ama hye se di so na we ndi so a ubekum nipa pa ma Ghana ya bre ya wu atempente kwasu atwadwadwo enu nti no wo mo so ahwa yiyi sa companies a mo ba hadwe ni nyina afiri mu a ebeboa ye pa na yase school 2 student BSU Association International School ye no honsam ewa hase yakrate atwere ede aba truth and accuracy every day Daily Graphic Dobokrata
na Ghanaian Times GT ɔse a most authoritative newspaper ɛna wɔde nsɛm ahodoɔ de aba sɛdeɛ wodi kan ɛteyɛ na sisi akoretwa gu yei yɛsɛ ɔyɛ companies makomako bɛsɛ aduasa ɔmaso ayɛ hye paa katafɛtɔ so ɛyɛ dumiɛnsa asɛmi people wɔtintim ɛde agu ɔ saa nso ɛna wɔkyerɛ mu sɛ global fund so ɔmatimi allocate sikabote no ɛsom America dollars no 234 million sɛ yɛmfa ma Ghana ne yɛde brɛ Ghana wɔnhwɛ sɛ yadeɛ bi a ɛwɔ wɔ hɔ bɛsɛ yadeɛ ahodoɔ bɛsɛ miɛnsa yɛfa endi hu dwuma na yɛntotoro sɛ de bɛyɛ betimi abrase te ho asɛm de bɔ katai enso ɛde aba ɛno akyi no wɔkyerɛ mu sɛ aban atimi so abɔmɔden apaw ɛyɛ sikabote no ɛsom 8 million dwumadie bi a yɛdiɛ anaasɛ natan bi a project bi a ɛkɔɔ so ɛho sikabote no no ɛyɛ one stop shop ɛyɛ automotive development center. Okay, yɛse yɛ no so yɛpa ho ntoma tie ho asɛm de bɔka tai enso ɛde aba wɔse mampanyini ɛne afei adehyɛ bi ɔmo ka ho so ɔmatimi nso so akɔ wa na ɔmo kɔ yɛ no ɛyɛ Cardinal Richard Bawo so na to anam onsia do no hu anambwa tie ɔmo ɔkɔma abusua yɛ akɔ tie ho asɛm de bɔka tai enso ɛde aba wei ɛne ensɛm ni bi ɛka ho ɛna de bɔka ta Ghanaian Times ɛna no pɛi ono so ede besom yene Jamaredian da ubakra tara ya 3CD na tiensem ode abe alankwadwo tramaten yese ne enano ye ya ode ni dibre to so wonyanya adwumani biem no da ubakra tase yankanche Ghana fo nya se nya ne da edi kan awaye ni o 2007 so the same thing basre fortune san wo ye ya na eno so wo pe president edit odi ni dibre eto ho a okopre yenso awenya ye de hye nani eno abia no asa repeat no ye ohene into na ekirechire mu saa National Petroleum Authority for su case no eda o MC sawodro ye jejejo license from someone no ehon sam eda ye so kopiem ewo Doma East empatem wa wo mmra hye bedwani nso ya bona ba so papa ye no ho nsom so eda hanum sei we ayeda meridian de bokrata na ye koi de bokrata moboso na egusu a ye de enso esom wo no na de bokrata what to said the metro lens there be audit meridian by ho anti the metro lens de bokrata no sumu ensem ahodo na wode enso abai na okiremu ese Dr. Laji Mamudu Baumia ene afe se ohwe se de wosemi di ne dwumadie no totoye na wosemi emma eye vice president di bre no omo kire se wama na ya akono party wasem wode aba afe so okire mu se Dr. Daniel Makole wono so wanya okay si we kura de wono anasema nti eno ano no eno so wasem awum ensam na aka ni nyina no we ya ba kopɛ dem Baumia ya sisi wama vice president ni die no aye modern one aye akono no eno ene foforo abiamu de aka nya di kan de asoso de bokata ahodo no mu dada enti yenkoi ebusuafo ye na yenkwa de ane ye kɔ Daily Post to the bokata no owura ama bua ena woka sei na ama bua asɛm a woka nya ne so wonde woka kyena na dodan kwa kufuado adu show boy gaga premai 1D1F ado Messi Cathedral o ka kire ne se wosre no ofori atasa adwuma no osade aka ne ho no wonyi mfiri ho sepa se alankwaje chewate so woko fine ni deputy so ho betimi abubo obudi no ma hwe kire for the meantime wanye musola musu constitution ene ene enti waka chense enti wudi so deputy sipu na ontumi emmom dia enti Ghana ha se aswafo bebrebe egu Ghana hey enti wanyu obia se nipa yase yanje ni tumi mfiri ne sebo nipa ne ho nsem bebre prekesen se fifiri sawa still papa was a man dibre foforo biem so wasa hwe enti wase sa trade and industry one mono aso eno ode ama kenofori ata no afa kura na ebema womo agidie wo Ghana mu akwambe so mbeye bibi ebe bie business bi wa ha say no womo yema abaji womo wim no magyae enti obegu business pa they say business ya wo Ghana ha say no
emu gidie no ebetu afrim emu gidie no ebedwane afrim nkofo mu agese nkofo kura enya appetite wo mu nya kono bia so mbebia business wa ena wo momuom dada no so kura mpo no wo mu nya gidie papa bia e wo sa kenofo wiatanim enu nti wonyi ni wonsesa no ntem caretaker no eye wo mo obi fufuro di no won hwe akire na aden we daily post na daily post nche ho a asem we de mekansi sia na etesoro ho ansa na daily post ntro ye na ba ansa na asem fufuro bi nso aba na asem fufuro aba ne se Ghana man pani dada John Dramani Mahama ni foni da ha asem a wo kanyina ne se na nado dan kwa akufuado wo sheda aban otiswe o ha na ni sa prenka sema en wo ke kansem twitwa antro kansem akese hwe ene se ne bond holders ahodro ye be yi wo mu etikasi a wo mu hu bi da abani pesi wo yi wo mu ti atwa mu ti kwankra ne so kra firi so enti wo se aban we de enkontompo ene ntronko a ene wo de abu man nti na se enkofo bebre nso etiem kofo bebre esu John Dramani Mahama ensamwa waka enono na ase anu wanso ene wo hwe Johnson ase edu nketia most general they said you chairman general chairman adema any this amanyoko no eya ase edu nketia general mosquito oda ha say na wakwa santimantem na nse obehu santimantem we enye ntokwa ngetenkete mentem ho ase ngetenkete wakwa ho ma se die asantimantem NDC fo obia ka ne ho abom obia dwen wo victory so obia dwen wo se NDC amanyoko nbedi nkunim afempinu ene aduonu enan abato nim ti se die wo makeke ka mo ho abom a chese atadwufo wa wo mate da se wo mo anim serious e wo kratai anim ene anapai we aye daily post deubo krata no na Republic Plus deubo krata no so emu ensem enie na wo de atodwe kire mu se Ghana yemboabo ye ho sanse yaso be yese pa be se eye mfie aduasa eko mfie aduanan edi animu 30 to 40 years wose yaso be yese oru ampiani na ekasa asemi ne asema ba wose se the economy na asebe aye ne de se economy ni pa se be gya na mo so biem no ha yenhwe anim se 30 to 40 years asem eno na NDC amanyoko no so ene yese wonom so esrei womo esra no mo sre de amadi suafo makoma kongwotwe nei yese eye Ghana education service for ayi wonom adi no eno ena ho nsem eye NDC amanyoko no so esre bia da boka ten so ede aba wade North Town abato mpesua so mla sebedwani no nyamfo okrijato abrakwa afo nyi de aba eno no so kyerem se won de cathedral na wu eno de ogusu aka mu nsem se cathedral na ti enwasem wode enso so ede aba e wode boka ten mu o kyerem se sika be se Ghana cedis no 2.6 million wonom ade akoko wururu baabi a kyese ensem fata ti enwasem de boka ten enso ede aba osu kopiem ewo eye legonwa ehwanam so apon ni mu emu anjuo ene o se ementimo wase bi aman ho meso ho no matese no so enye adeketwa ene ye University of Ghana no Legon enwasem eno no we eye Republic President Obokata ni mu ensem abusuafo Abusuamaya for the daily dispatch the Obokata no ento so ohini nto wachirachirem de ntiama aya alankwajo chiramaten wo free ni dibra ho te se de danse wa ye 2007 free ni dibra ho wa chechem na owura jogate wano so se mampani akonya no nya obedi onyanya obedi etu wa chechem so no so peso 2 franca ni bi ti breaking the 18 say aya critical case pa ama NPP eti ehonsam eda ha say na his excellency na nado danko akufu adomfoni eda ha say ena ya twere ato ho say African Prosperity Dialogue no because so ewo eye enkrampumpuni mantemu na ebibrem ha say eye aman tuanofo no aman panifo ebibrem ha say wo munyina beba aba behie mabwadem ewo enkrampumpuni mantemu na
African Prosperity Dialogue no one edi ahyehyɛ so NPA National Petroleum Authority for nso case no wɔn penny da ha se owura Amid wɔ da ha ɛna n'asɛm a waka ya ka ho asɛm nso ogusu a wɔka ɛwɔ ha se wei ɛyɛ the Daily Dispatch the Obo krata no yɛde asi yapon DC no a wɔwɔ ayensu ano no ne sɛ mo keka na matete bia ɔse sɛ me hwɛ sɛ me yi atum wɔ ha mamo a ɛno na n'agya yɛ hwɛ wɔ ha ne yɛ de sere no ɔso ɔma sɛ sika pa ɔma sɛ sika de ayɛ den a ɔmo machine ɔmo di yi kwan no asɛi na machine no asɛi no ɔma sɛ hu sika ɔma sɛ hu sika bɛ sɛ 4.5 billion anka ɔmo betumi de 4.5 billion anka ɔmo betumi de 2 billion kora ade akɔtɔ foforo nanso ɛnam sɛ adwuma no ɔmo ya ɔmo manfo no hu hia ɔmo nti no ɔmo de 4.5 billion ada ɛtɔ machine ahe jese minim sɛ ma me ɛkyerɛ yi ɔkɔ fie no wɔ news na yɛ bɔ no ane nsɛm no a ɛde bɛ machine no sɛ wanka video de yi no untie no it's almost 4.5 billion and the day machine ya is way but me who say it's worth it because se see ka say koto machine we ya and number 2 billion plus and say you spend 4.5 at the machine timi adwuma aboa ma ye man for na koma tom ye mo a me gidi ye say o mani beje na ne just Debi maame no onim ni okeka ye sentie biom machine ye hu ye ka say sika ya spend o ho no it's almost 4.5 billion and the day machine ya is way but me who say it's worth it because se see ka say koto machine we ya and number 2 billion plus and say you spend 4.5 billion at the machine timi adwuma aboa ma ye man for na koma tom ye mo a me gidi ye say o mani beje na no na afom ana say na be ka se enye na no na afom na ensem na okeka no onimu padi anka resafo na ho na wo se yesase ne emze ne math teacher no wo hwa woni na nya issue resafo ne ho na wo se yesase free woni ne math teacher nya issue na so okeka die ya no fom na na do de ni bi asantefo a mo bo bi di papa no ya no fom a o se first go hwa phone answer na phone back o ka one no say anofom ne hyase afiri one no ho ho ne nka wo de hwe bo ne antwa mani me say okotena no okeka no okotena TV ho na ohwe ono ansem okeka ya kakraka we muna mo de arepe na tiki ya kwato foforo de a 2 billion na tiki meti ato be mie na tie vim mo de ka billion no I spend on it's almost 4.5 billion and the day machine ya is way but me who say it's worth because se see ka say koto machine we ya and number 2 billion plus and say you spend 4.5 billion madam jakasa o se resafo pa o sika na fa na ni suja o ma tire a million we are 4 no be 4 million Sarah me hunu because same way there your logic because asem no 4 million am say who say etora bia na ye de camera ne to so sa no a wano to me phone ene to de bi kwa wo kan sem bi kwa wadwen kra ni ho escape esa bi na this year we kire ha yi na wadi no kure amanya eji ma dwi ade no abia so so koto fofora odi 2 billion ebe koto foforo na wadi be 4.5 billion akosiesie na be so ya no say ka tell say it's well na the referee who say weekend we be reshuffle na I'm saying the referee case wait there oh no we be pass Mama Josephine ewuku ansa there be case wait there
na we dey has I was na mo man nani ba no ho so ma me asema wo kan you say we see nani into woman sign kwa okay and you trend you about trending what trending ma so for that ma me and I make say all trend ya no pay baby no make say ma kan ye baby pa ma hu video they say what trend ya nkasa defense phone beba eh Ghana Ghana bia wo ka sam a but when we say mami we won ono ne this year oba ye onya 2 years kra o oba ye onya 2 years na ne electoral areas na wo ho no we group no ono na emre bi na me kana sem no electoral area no wahyehyɛ bosumi bi ya on town office intiti sa abo electoral area no aba ho no obi bisa mo de na mu hia o se hwɛ aban de gusu a wo kyekye ne niema aban de betimi aka se bia mu hia nsuo but mo am wo ha no mo na mo betimi a kyere de mu hia nti maami we na me kana se mo mbre bi ayensu no Josephine Awuku ansa no boy na mo fanche no on the office where then mo fanche no on the office you na we ahwehwe ni we hye no ne why crowd wages on nam we kura onam kwan bi so futu kwan bi so onam na ode wa really special na ye mami wa ka say you figures na afana so ready and go for Ghana 4.5 billion you said you can and no mo di akosiesie we see wait to be the 2 billion plus to we are not saying say it's well what it well fit no class said okay DC there be okay count someone why stay you na say you know udi agra better and ma who be view it's well fit it's you know it's almost 4.5 billion and the DIY machine here is way okay but no it's worth it because see I can say koto machine way ya okay I'm can you are no no you are not say you are wait or say wait is it your pen what is your name it's worth it it's worth it it's Mami Josephine trend kakra it was so kasaro I studied one trend asemo wanya careful it's a madam fu bia go for do be call na me say baby a be kwaduru no obunya tru du wura TikTok ho no a me say that TikTok madam fu bi fa ho trend ya all kind news so na say mo kwakeka edin a wo bo no ba wo me ya din I don't say that Mampeni dada hey mamudu me say what trend that TikTok o ka sampa on trend Debbie you just true now bi ube hu you just true that TikTok ho no a wa so be sekeke this what root TikTok anyway we don't want to do no I say and then me yin this one we be so fun ahead here cause abeka say me make cancer obe from press conference that he chance we yin na make can say 4.5 billion and they are repair how much be the 2 billion akota for we as akabro for ente say they attack say it's worth it how could you and they be a million and no person okay million of person okay na million cry 4.5 million and is this car how would you go see car Eddie say no say one no board you excavator no one no board but almost some brew who say omo capital na yefre ho no mo quota kraboa quota na omo capital yefre no quota kra ni ho in futuro omo kwan ne papa enu na ama oso omo de 4 point hwan akosi excavator nso ye twa ja 2 bebre mu yi oh my and Mami Josephine ho akire na no so mo pe ba ko de ama no this is what jashi this is what jashi I said why jashi starting na nefu say etisa ware ozo ma jashi iso ma jashi and as say what is so ma kwashi bi so mo nkoto bi
na so mo ntan ko to bi omo to bi ba am ga jom some sesam free ho ye ma okay am fresh ye na operation ye ba ha ye ba ho ti munya wa we asem enti eno no ma me na mase ya mo ya de is well fit yango fo ya to ba ye be se hia yeah you cream wisdom Debbie 48 minutes into 8 a.m. Shedding so much and I go so ede ma wo no die twagu sisi ya no eye dawubo enkrata mobo so and na yi no 1111 ede ama no ya ka nyina eye nkomo and ye bedi ewo efia ha enomo adwenkyere no betumi di aba 0594841044 0594841044 afei enche ye bebi ahoma na tum sisi ya on na wafre enti kobike wo bekwa chiro obekwa kotena ho no mo na watie college no no ajote down enuoma omo efre ba ni nyina the number of calls any mpanimfo miensa no ayedi omusi ho ni mpanimfo miensa ne ye wo Kennedy ohene e Japan ye wo Kennedy ohene e Japan ye wo Alan Chrematin ni di na Chrematin enye Chremantin Chrematin yewo Dr. Mahamudu Bawumia omodoso yewo kwabena gie Japan wumbi jogate free ya kutu no mo akaka ho but media me si yeyi miensa na miensa ne ato mo so aba sisi ya se wo ye delegate ela go fa chase free se wo ye delegate na wo koto aba ni bia enipa miensan hwan na wo to ama no me ba cho udini ba bia kase free Udin Wadaro ma udin Obuoba Ofori Amanfo ni Tegata. Okay, mate. Kennedy Japan. Okay, inti Kennedy Japan enya baako. E ba to nsu betumi aba 0554820910 0554820910. Ba to udin be bia kase free. Efreme nas me kase fa achimo. Yenti o. Anka me chama Japan. Kennedy Japan. Okay, yate. Nti oka onipa ne wie pe na wakọ obi aba kasa tintin toponko nti oka wie ya na okọ na obi aba Kennedy Japan Dr. Bawumia na Alan Cash enipa miensen o ye delegate na ye koto aba o to ama hwan odi ni bebi akase free Staga yenti o Kennedy Japan. Okay, mate Kennedy Japan no enti mpenifo miensa no ene ye yi omo agina ho no mo Kennedy Japan no mo akaka ho me ba cho odi no be akase free Tombo for small ending yenti o Kennedy Japan okay edio me ba cho odi no be akase free Amakrom yenti o Kennedy Japan okay I don't know inti delegate amokoto aba na muntie ha o na muntie de omomanfo na ka kire mo be ba cho wodi ni be akase free so me Clement because I feel akema sane be ba cho yenti o aja kama to aba na ma Kennedy Japan edin be ba cho ozu betimi abamu bi na ode o abatfo na ba odi ni be akase free but you can say ya yenti o kind of no buy MPP buy that you know on ministerial position via one mine or a very principle okay ono so ne dia ode aba no onso so hwan na oto e dia ma no 0554820910 0554820910 Kennedy Japan Dr. Bawumia na Alan Cash edipa miensan oka NPP delegate ni ho a hwan na woto e di ama no me ba cho udi too bad ubetumi asan ba biem ubetumi asan ba mpanimfo yi yu mu asi ho o ye delegate na woto aba ni bia obeto e di ama hwan me ba cho udi be akase free hello yes madam Kennedy Japan. Okay. Edio 0554
820. Within maybe I can say free. Because I pass a near see. Aseni esie. Baby out in the din no. Esie ye ho na wo ka say free. Pachan. E ho na wo dan si. Mini Dani see. Oh, okay. You were now. What do you want about cream? Better my cash. Oh, dear Alan. Okay. Yate. Alan Cash. And so, Enya Bako. Kennedy, Japan. Anyone more can home. But you maybe I can say free. Yentio. Kennedy, Japan. Okay. I see. You go so far course no e born 9 yapon course no nti obetumi abemu bi exactly 9 ya wie e ba to din be akase free Grace Mami Grace yenti we Kennedy e Japan 0554820910 e kwan ne da so da ho no nkron bope ya topunu nimu enipa miensa ene yedi omu asi ho udi ni bia akase free me kase free atiase me pa cho udi me din de Jackson party boss me pa cho yenti o me de Alan ya na eko Alan okay yate enti Alan enso so enya bi ewo eho enti enipa miensa o Kennedy Alan Bawumia me pa cho udi ni bia akase free Mr. Japan Japan, I pay. Mr. Japan, I pay. The ocean as open canna. Immediately, now when it was you, you pay Canadian, I pay. That's it. Yes, so yeah, that's it, baby. Hey, Krimu. Edi Dr. Mahmoud Bawumia Akre Japan Alan Cash. E ba chodi be akase free. Me need Ophelia. Because you went. Mami Ophelia yenti o. Alan eko. Cause Alan. Me na china da wa kra. Oyo bia. Ne yemu yi. Obi ni pa ho. Me dey find there. Me di ni di pa. Yo, mate Mami Ophelia de ono so de aba. No. Nti eguso fa mo course no nkron bope ya topunu nimu e ba cho odini be akase free 2024 no Canada no vote but for small and hey I say Kennedy for na bo mo ho pa e bi de nwomo ba e bi de slogan e ba yo yate eguso ye fa mo course Kennedy okay ma me fa Kennedy ne nko hye kira nsane e hwa de Bawumia Alan Cash and Kennedy edipa me ensen NPP wo flag bearer about for mo koto no se wo ye delegate ya hwan and obeto e de amano 0554 820910 0554 820910 ye wi ana electoral commissioner e de resource na ba we didn't be akase free Hello me ba cho lower radio setting kakama me why the pastor plan me fiamansa mami fiamansa okay akamata ma Kennedy e Japan okay yate onso betimi aba Dr. Bawumia Alan Cash Kennedy e Japan o to aba ni bia hwan e na wo beto mana be flag bearer me ba cho udin be bia kase free mpacho yenti o ayi mini o se uko hospital card no omo ya omo be start ya adwuma na omo gutu no ti o je se wo da so na wo ni be bodi fe ja wo da na ni kra kan ya na yefe yeah dio okay enti aka 3 minutes na ya bo na fe push no ya close no edi se won so o pese wo beto aba ni bia akwanya ne da so da ho 0554820910 NPP delegate ni muntie ma mumfa ni agro kra muntie krom na ni omanfo eka 0554820910 udini be akase free hello yes sir
Fatima say we didn't ya boy. Ya boy me pacho yinti o. Kaje Fatima. Mata. Ya no Kennedy, the way man. Yeti maso ba ti nya Kennedy paso ni bi. Ye Kennedy ani e to. Okay. Mate. Mama ka ne mama hamon kra. Yo, Mate. Yeah, that's it, baby. Inti ebo don kro na no mama hu. Me pacho odi me bi akese free. That's all. You are already set na yintie dia wo kan why. Doctor. Okay. Inti Doctor Bawumia nso anya bi wo ho. Inti Doctor Bawumia Alan Cash na Kennedy Japan. Me pacho odi me bi akese free. Okay, yeti. Why? Kennedy. Oh, okay. Yate. Aka meme ha no 1 minute na 9 abo. Inti 9 ebo pepepe yatum. Udini baby akase free. Ozo kase free. Kofi ni mo. Madam. Lua radio set network so mami. Oh. Okay. Mate. Okay. Enti Odini obi akese free. Okay. Kennedy ana eko mate. Okay, 9 abo me ha. Nti ye mfa kola bia biom. Mame nko electoral commissioner ho. Ene wudi ni post. Wo me ye guy. Nti electoral commissioner Kobi K atena se. College saying a frey ye na saying a call Kennedy ho, saying a call Alan ho, and a saying a call Bawumia eho. NPP delegates muntie kurum. Why? Research for no. Muntie kurum. Electoral commissioner where we? Yeah, we be. Anybody does any free. What mutie di anke we bo mo papa. Yenya 22 callers. 22 callers. We crumple call no within 10 minutes or so, less than 10 minutes. Less than 10 minutes. Yeah. And nipa 22. Free Okay, nti we. Nipa 22 no. Emu miensa ekoma Alan. And your vice president so je baako. Bawumia nso nya baako. Oh. And Ken nso nya 18. Kennedy Japan nya 18 votes. Less than 10 minutes course ayeye no. Yeah. Yako enim di anka ahia obenya bebre. Ade se omani abre pa so mu hia Ken. Etu onim nyame adma next week ye besan ye baako. Ni ahade ni atwe time. Nti next week dey ye betwe time ni mu. Na yahwe. Nti enipa frey no emu 18 22. Yeah. Ena emu 18. Se Kennedy. But is see so her said the idea ne kona say Bawumia na obi a ndidi na ti o. Sir. Ana wan hwe yi obewro ne namu anante. Se ne John Buadu ye bi no. Ade betimi adane. Ombe hwehwe wa edu wa no me. Omeja wa hwe fom. Se o be kosa no so a omo nkasa o. Omo hwe wani mu din. O ba serious. Omadwen hwe omutrim. Serious. Serious. Kennedy Japan. Na say MPP for betie Kroma ebebo mo break your meet no. Because ebi mo ma no can no vote there. Omo lose vote ha no. Wow. Okay, enti abusia ye push ye no. Science su biem final bi afa no bi ni fidi ato ha no mo a. Ye push less than 10 minutes course aye fire enipa 22 and a frey out of 22 no. Empanifo adu amusi ho Dr. Bawumia Alan Cash and a Kennedy. Inti sign a results no say
Nipa 22 NFRA. College FI 22. Emu 3 ekoma Alan Cash. And I move back koma Dr. Baomia. And 18 ekoma Honorable Kennedy Japan. I see. Mami na se na ebusiama mi ntwa me ho nso mra me ba ye toaso e dia ma o. Super some cement and superstar cement and it's see idea messing for the contractor for nyina tuaguso e some G's enterprise and akofasa cement mienu ediaba ento ye messing ni we ye contractor wo be ye project bia e super some cement and superstar cement and no necessary water and one day the grade no e 42.5 hour and 32.5 hour na so ukoto superstar cementa and no see 32.5 n Ghana nyina and no penny cementa and 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina and some G's enterprise and now go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bi etu aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190 One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. One day. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ma me na wase ne ento aso e wa ha sima no enan e na abo apa anopa no nkron ho Maakye ene dwumadi a wuguso a wo etie no ne din ofra me Obuoba Ofori Amanfo me pacho ma yemfa seda enkomfa ma companies ya wo mo adawroma o mo abosim pia me agina so anopa yenya hoden a yede osum kese di ahyehye so yede aseda be kode ama wo mo enche but ma me nkwa homa ne so mra na afei yemfa o ma aseda no ma wo mo anopa ya na da bon krata mo boso no krata ne baako edi tu dwa se OMCs oil marketing companies ahodo be se aduasa 30 ena ya revoke wo mo licenses na ma me nkwa homa ne so ne konkodi ho nkomo kakra Director of Research, Pricing and Monitoring, Chamber of Petroleum Consumers Ghana, Ura Samson Ade. Open you to me can anope Maakye. Na bibi abokode. So yeah, na mo so Nyame adom yenso ye ho ye pa. So before ye beba momon nsam a modi atudwa with regards to say charges be kosro a mani nye ho no. National Petroleum Authority Oma revoke 30 oil marketing companies who license. Moti ye ne muso mu saying. Yo, my mentia o tie for no pe na yeah MP for sanctions o mo de ba ye no. Idea is so ya agree with omo sanctions no mo de ma omo no. Na the 30 OMCs no mo ye no I say o price build up na. Taxes and levies egusu no government bia no. Omo ton wi a say obodo ko ema ekoma government to government account no. And now for the whole year 2022 no omo eton full no na the second government no levies egusu no omo entry na NPA for adam moka omo entry na NPA for SSR omo be san show mo se be ya afoforo so intuition na 2023 so no fast admin enchase. Okay, inti sani be ya obi a ono no ye ka OMC no a why a bit confused so beti ase kakra no omo OMC for no ne omo ton omo bia filling station no sa na tie. Yes, filling station for the OMC. Okay, yati ase na afi yemra momo de no so charges be na mo cha say cost o mani nye ho yi. Price build up na any mamiensa na ma petrol ebuo be kosoro anase be ba fom. Ye din kan ye German so what market price and happen so the cedi to dollar ratio and the tax component eguso. Na mutinti mapa ye cedi to dollar ratio no. Na osha December mununa cedi no pije de munna dollar na eba fom. Nti full amukoto German so de buy no. Osha the rate
na omo yɛde ma omo to the dollar na ɛsɛnka ɛboɔ no etimi ba from petrol etimi tɔn bɛ 10 cedis 59 pesos per liter na diesel so atɔn no 12 cedis 84 pesos per liter but omo anya ne saa omo tɔn above that ɛna yɛ kasa saa charges no omo overpriced sika NPA for nhwem na omo timi di ɛho no ɛde so ho dwuma ma yɛ. Oh, okay. And no ya na affect prices in money cocoa soro sa no. Yes, sir, formula no see all the components in a can wa. Let's consider say the dollar rate no no. Say you say that amount a bonus me about from because the dollar no about for ma na mamu in home the dollar na about for ma na the price of the ma no. Let's say it's back from below the about the ma. Okay. Now we no my report to the amount NPA na almost then. Yeah, report on my NPA for the NPA for so Maakye. Now move issue munti move issue mo mbeye na say mo issue mu wi somebody take action bi so a on be my aso ate. Okay, yerama ye na se bibie ne e besa ba nchen bi. Yes me da. Enti Samson Ade director of research, pricing and monitoring Chamber of Petroleum Consumers Ghana COPEC and yene ko twetwe en komo na oil marketing companies ye twaniti ase be ya obeti ase filling stations omo ama bi filling station omo asem ne ye kan e makoma kunti filling station makoma ko 30 e na ya je omo license omo tumi krata no ya je afiri wo nsam na omo atworo no hanketen ma me hwese mehu ana me bobo bidin emfa emao enti ye wo Abarugu Oil Company Limited. Ya jom license from nsem. Apex Petroleum Ghana. Avo Oil Company Limited. Best Petroleum Limited. Bisvale Petroleum Services. Capstone Oil Limited. Deep Petroleum Limited. Ena Delman and Company Limited. And Glee Oil Company Limited. Edin Wahoo. Golden Petroleum Limited. Green Petroleum Limited. Hack Oil Company Limited. And then Havila Oil Company Limited. I mean, it was so. Jazz Petroleum Limited. Holy God Energy Resources Limited. MS Global Company Limited. MAGA and HHM Company Limited. MBA Global Petroleum Limited. Petra Energy Limited. Petro Afrique Ghana Limited. Precious Energy Ghana Limited. QB Oil Ghana Company Limited. Rig World Petroleum Services Limited. Royal Roses Oil Company Limited. Titan Petroleum Limited. Union Oil Ghana Limited. Universal Oil Company Limited. Say no kwa bi wa ha. Ye kwan so no kwa ma tum kra dada kra. Ena Warren Oil Company Limited. Ena the last one no Zoe Petroleum Limited. Universal na wa ha ne de na no ya omudi buronya yi. Enipa bom ma ho no say den ya na me say eno kwa de omudi muto because so omo antumu na enkofu ye ben hu ipetimi ko bopie so no mo na atemoda ha mo gimani o na mimpie anajo sada na upia anajo a red light am very saying ya ni hospital ni ani mu hwe no ho is simple ewurade nyame na ufiri ho no mo a na waba before we be see abeduru anda de ho no nso no rice under ho no na just rice under ho de ejejej na
abo ayi wodan fo mugye mani sa ena muso so wodan ye de na so wo hyehyɛ dem abɛdan hu ni so wodan ye de wa odan de papa ye court first night no a ye pon ya ye ba no enipa bo ho ma se dey amojo mani 1st January no what ɛhɔ yɛ kama pa enti saa ayi fuel station ko na me dwen ho sɛ na yɛ anan krofo kɔdwo mani hɔ no because we say hɔ no ɛden a obi bɛ no cigarette ɛden a obi bɛ yɛ bɛ no na yɛ san ton fuel wɔ hɔ no na ha dwen nti universal fo no matum ha nti we no ɛno na ɔmo de ato so na sɛ wo de to ha kra nka me hu no dada kra ɛna ɔmo ma strain mani wɔ ha saa nuru nyina keka ho Nuru Oil Company Limited Energy ɛna den ɛde just me makeka nsɛm paa o me keka nsɛm paa ana we bibi fufuru unya sa but some say 30 o nia me hu aha nso yɛ more than 30 I see. Husana nyina. Husana de sinke de tia sorry. Husana so could be a fuel station na egu no. Husana de no asore na de tie. Lily de old yanka restaurant and I say ayi guest house. Oh Lily guest house. Kama. Ono so de could be a fuel egu. Edia 4 no. Black Rock Energy. Mo yanka mo nka ubie ayi sports. Edin Black Rock no nka Black Rock Sports. Ana pub. Edo be kona strippers yi. Akwasam fabra. Jubilee Hospital say me kan kira say ukobu mu rice anda na say hangover ne ya chewa o de fabra ho mbehwe. Unse mo ben. Enti Jubilee Hospital say OPD. Omo eya ho adwuma sanso so na inpatient service ne so mu adwuma wu laboratory test ya be check o ne ahwe se wo mogya ne ginagina sen ne nyina ya be check ne kama pa de ama na pharmacy wo ho aduro bi a wo pe bia nsa beka antenatal nyame adoma mo afa yafu na wo so oba ne yehwe wo akopem bra wo be wo ye wo postnatal so ho nti nyame adoma na wo so ye wasumdwe mu a eno so so wo de akola ne be ba we nkakra sa theater wo ho maternity wo ho ya sign so ewo ultrasound system wo ho no mo a ewo se wo ba na oba pinfo obe checke sabofra no yo ba anase wo ye bema ahu na atimi aboa na waboaboa wo hu yie bosome dodo sen kura na wadi na obe wo breben odayi anase wo na yie mema no so mo prostate ewo se no so utimi ba na wa be checke wo prostate no na yentimi hwese bibia dana kwamu ana wanhwe yie na wanfa ne ma ntutu yie a ubedi 40 hwe kono a nigye na ho na ehye no yese ye de catheter ko hye obemam prostate ne etimi kofa ede eba no na Jubilee ho no ane ne ye fia dai me no ka say diabetes and hypertension yegusu a ye ma ho adesua ma ho nkyerɛkyerɛ ekwan ya befa so abenu mu aduru ekwan ya befa so a wudi waduane na ho atimi ato ntentem wani na hawa ba ho a brana yenhwe mfama o canteen wo ho canteen no enuane aye no a wo ho nyina ye healthy entibi nkonko ba se ye no aduane wo ayaresa bia na aduane ne nya papa entisa Jubilee bra na bra be didi wo ho se wo yare o so wo yare o tumi to fa okra be didi san se enuane na no a wo ho no gina ne nan so insurance no ye je national health and ye je private nti wo betumi aba odan boabo amantra bridge ne so and I be Jubilee Hospital friend was 0244 575799 and 0241 7845 4645 0241 784645 and only a number be for Jubilee Hospital na omwetimi age woso na frempon enso so se me nka nkira wo se Christmas no ye de awie de na nso akire nwon saa yegusu a ye kan ngrawa wa bie provision store on o pe baby abekofa nneoma o ton kakra bia nso benya mfaso a me kan fo frempon ho de amount se sikire na wo paton milo mreke ne ne akaka ho ni nyina ukọ ho no mo a
on sabe ka bia ebo na efo da fam se tim a won so betumi ato akwakoton anya so mfa so bebre no a Frimpon Enterprise so nanimu te papa opani no a so esi ni nanimu te papa na enam sane nanimu tie ni nti ode asa ne mofra no ni nadwumafo no no me adwuma no omo nyina nanimu te kama pa na yire no kra de ye ka obi na nanimu tie de a ne yire ne de super A1 odamu sronko oye too much nti Mrs. Frimpon anopa yi ma good morning yiri se bibia boko de me pa cho enkonkota de a wawukura wu na wukura usika wu e na woko hwe se de okwabana ne ahenhem na nimu odi si ho e ka so no mum na ni sika da obotom no wo beje enkom ye nwodwo enko ba bi me nwodwo bra Frimpon Enterprise na bra beto ade na mo asum nwo e ba cho achemoda ye wo Madarina hotel na se ho no mo free on 0244897525 0244897525 and 0246473953 0206473953 and the number be friend na yetimi ajo so mame kwa mane so na meni ura Richard Kwashi Covey and Kochuchin Komo campaign against privatization and commercialization of education. Yere nkotwetwe enkomo opani oti yanka anka na famsu ni mache. Hello bacho meme Johnson Edmond Chemo CUC e ba do say meme Johnson Edmond Chemo. Oh okay then wasesa o shebre fa chen Eja Johnson na Eja Johnson bibia bokode na me ando the radia say they said yeah meje di say ubetimi atofufuo ni ayi ebankun jollof awe because they see ya no market ya no ana musu hu no yatum say oh say ayiendre ya na beto dwa say public sector workers ya increase more market ya no de 30%. 30% say no na ye say ja nwansa woni hwekro posa ne nsem kane no kire say kokonteni mu die a ene nyame adom betimi ato bibi foforo so say 60% na if why I know I may half of it any get one and if you are the you send ya wo chere no and ya tin is high kula ne na kuwa free mono 30% dia awo pe ade 60% ne koma mu 30% ta ani ja ewo mu ne se ani je die bia ngede ni se abano aese ono no pe na ono obey se wa ta tie no ye nya se mbia ye beka because negotiation no crown ye can na ebu ewuma ageze sam require negotiation na yi dada ni ai koso no ekoso ye wo January afina ye sa negotiation ndi mata we enya dia ye ni bajite abanya ti akatua mama ye be hu koye 50% na so wa ma 30% no bien e be boa no ni se bi adobo and me buy school fees na 1,000 na 2,000 musun ko auto ni 950 million school fees so what is it and the ability to pay no now the years now into my boy me baby jam chain or pay 20,000 not a minute na me say my money 10,000 now and ya dey be say na niaji or pay 20 na me say 10 na nya and get bi an say da ni musa and the mo papa no safo man for no be mo wa ofro na ho ya mo ne nkasa na the road to work in so de nya dia na nige bia ewu ye mo bebre person na di aba na ji nya
Mamma can 10,000, which is 100 million old CDC. At the 1,000 Ghana, 10 million. And it be a kind of crepana, so I need to be a public sector workers. You move to but on the other panel, upon or see win a many amount. And now you have been say Kwame in the market in 50 and so now say I'll say 59 and the man and 5 6 in every town. So I do so good and so to make Eja Edmond yan hwani say yo pani abu back to ho se sebe dia onya keto obema wo no ono onya kese a obema wo se ebi se wanum nso na otu bia bi o ukọ ye no ye se ma na me ma wo a se nkai no nso wo ho ma na ma de ontime nka ana ese na wa mu ye nkura ontime nka so ma ye oni enyina na ye adwuma na economy no. What is the economy? Public workers no about you may hold the country. And this our government, we executive, say public sector in where lies you are to work. And then I don't mean that a bini was the other energy taxes, GRA, Gridco, aviation, airports, and tourism, men are so for any energy can go consolidated fund, the Ethiopia Amanfo. Or movie, motor turning your man, no, this is canon the Kojia, revenue now, then all the year. Again, I don't think say, and then you so cry, and a pen is a hope, or say, easy. Family, I have these two. Yes, and it's first and January. No, that's and it's on a hair cancer of a country and say, and it didn't when I hear it's a machama, and then Nama maybe this car come and dine. Master Boson, Nama Ba or said to market you, and I say, yes, and near man Costana Academy say, what, and then I hear me so, and then a question pana, American. Na nye ni sokora nti situation na ewo mu ne de matter is not the best. Last year nipa be we have few be mu be na be wu because nyama nko yi am e ka 10% no enya de be boy friend ya so coaching have been increased by 100%. So, but on the American waters. Na say eja just na cola no 15%. 20%. Dia mu nyina mo gi 2 mu ne de say na nye 20. Ni aban ni gi 2 finally or the ma mo na eno ye 15% ana me boa. Aha. And as you see, ye 15% in every 1 year, see, ye 30. Cola no so nyina nim say no mo gye no afene ende pe no ano no but we no mo gye a kopem ebere bi amo mo besan wiye yeyi ane asan pagya mu biem o. Oh, I don't know. And I make sure the underlying factor is the computer being all the indicators and say 50% and a bit to me a cushion a cushion a so I said, the cost of cola and in the cola and the one-time payment and then I said for and do the 15% and 30% so the boomer say 45%. 45%. Okay. Udio hunu ni say aban no still a on sheda nya hwe ya wase yebo yen sema no won. Oh, that be ya boy saying. Ntembo bia de ni ba bia say boy sanju wo ni age won. Who compute 30% over your basic out saying. And I only you man only dependent. Me with dependence be 20. And you pay no crown no me gia me.
I may call a year about 500. Obi could pay you 500. Pay now a can. Obi basic pay for the month in a new 500 cedi. That's what will depend on that. Name when you are gonna labor in general, new years are by my certificate. You can say about Macra and if you 45 for and I come over G. Yes, you are Macra 45. They say no, we are tight. Then Americano. Oko papa no say Diana me de mawa. Diana beka. Okay. Ene se beka. Ne mom dem di guy. Ne mani ye cha ba ma me take present nti. As a metro say ye. Cause na American me pension baby 13 years. And it's 1,000 cedis every time. 1,000 to 2,000. And this and was for a thing. Let me pay no guy thing. Okay. Let me call her Yabano 500. That's what I say. Master, and easy. Yati. But the organized labor, the mean wow, yeah. Ukrampo public sector, so when you are GBR, the kind of organized labor in Gina, any the government, the Nena can, if you want my 45%. No, the channel, the government has sent the okay, Mate, yet I say, in TBB, any ever about JBM. You made us, you mean, come on, amen. Into any ura. Edmond Johnson Treme, Oye Secretary Public Sector Workers Union of TUC. Epuye mantem ono na trotro de ma omwani ene no kotwetwe en komono na akonkyere ne mpaebo akwantuo na be hyase ene efiada nti aka nafua miensa ne ye hyase aka nafua miensa na fe ye hyase pa King of Grace Chapel Ghana. And what is nefua makumako edunan akwantuo yi e akonkyere ne mpaebo de ahyehye so na ne womu ni ebenada aya no no ye January 16th na akonkyere ne hyase ya chemu makumako mienu enti anopa no ye behia e waso fie ho nonum na ya bɔ mpaye kakra no nsia bɔ pɛpɛ ya pon no obi a kɔ na dwuma so nso osofo efun kansa de ompe asɔre ye bɛkɔ ya gege membesene so wɔ ha ya ma ɔmo nkonko ye ɔmadwuma no ɔno sɔfo na kansa kra pɛntem akɔtɔn ne nkyɛnsen o pɛntem akɔtɔn ne blocks a wo se hiriba enti no pa ya pon ye kɔ ye baabi enti no num no nsia bɔ pɛ mu anopa no a na fei ya break no obi akɔ na fasting no owo adwuma mu ho nyina no no meditate saa sene ena no Nyankopɔn ka kire Joshua no o si meditate upon my word day afternoon night eno ne urade beka ho nti obaye ne saa kakra no nan bo pa mu pɛ na wasan aba so fie ho mu bebreki mbɛbɔ mpae kakra mu breki ewie no nwɔtwe bre mu ho no baabie no a ya bɔ mmɔden a bɔ paa me aye koko ni aye koko mu IGP enye koko small girl bia o koko ni mu ye duru kama a we di break fasting na wa be hu si you we di koko break fasting intia no wa hye ne nso de amame eno nso no nan bɔ paa mu kɔpem sɛ no nwɔtwe bɛbɔ anwumra a ye be ne saa for 2 weeks no na watwe mienu no eno intia no wa hye ne nso na enye koko no nkwa na abedi ye di burudu kama bi pa nso asan de aka ho a eno eye kama pa 27th eno be ye ofiada eno no eye all night no ye nyina ye hyentoma atade fita o ba o anointing oil nsuo ana enku bi a wo de sra ointment bi fabra na osofo mo so mpae na Nyankopɔn fa ne so ma wakwankyere ne kokoye ye nka se brabeto oil fie ho ye nka se brabeto nsuo e wasɔre ho ye se o ba fa wade ye bra na ye mo so mpae mfa ma eno ne ye fiada 27th no na fei kwasiada na ye di bibia ba wie ye 29th no eno ne ye bodwa data eye odadidie kese enye odadidie ne wunim si ye di brudu kosoro bum ene wode ngo koso no bum no hwan enye no bi ye si fufu awe ye ka banku konkonte
nea wonim die bia no bra ho na bra bedi bi ba chia wusum hwe nkwan a zane na opambo ka no o se be ma de o so hwe nkwan ma nkwan ko tirim nti bra ba hwe nkwan eye kwasiada 29 no ewo King of Grace asori ho no mo na dwumadi ya meka nyina beko so ewo King of Grace o ma asori kase nim ewo asene omnya musie na die nim hwe se kura awufuo no kura ye pamo mo ho sanse nkrofo ahyase ya gigigige ho plot no nti amusie ayi awufuo no asisi omo ho no daachi bi o ma so be hye enti bra King of Grace na fa ho bra be hye yakwantu kronkron yi mu yo gidie se nyankopon be ye okese akasa fo ato nsa fro mu o so agepene ba Elder Emmanuel Asante ono ye presiding ewo asene Elder Emmanuel champon anamase no wo Evangelist Kofi Amoako aboabo Elder Michael Techi ewa chimda Elder Paul Siao Asin Arabo Reverend Bright Ofori ewo Breman Esikuma ena kwakunkurum Africas miankasa nso mi ginamu odifu ba Mrs Mary Nkansa ejinamu ebi dwumadi nyina opani ono ena wa yeti breakfast esi ne nan so eye Reverend Frank Kwesi Nkansa F Nkansa ena dodo no a efre no adumura oso obehwe wo so na ubeye inhyira enko a ibacha omi nyina afia ho hyem bi na nyame o nhyira yen na nyankopon ya dom a saa 16 fo kro no anu so book fair kese pa ena ebekoso Bloom's Bookshop and Stationery wo so di wo book fair no de hyehye so dendenden e brada ena saa adwumadie no wo de ebe hyehye so ntia na wa hye ne so e de mame nkodi nkomo wemra me ba na afei yenya botre nchirichiri mu kama emfa ema ho yene owura Martin Opoku Sechere oye labor expert yene ne kotwetwe enkomo kakra eja otie nkan na fim so ni Maakye ya jaminia na umpo mbako de jamina do me ho ye pa ede radia si afisia panso afin kuma tu yen super asamre na abrade ya kuma so ade amai na bibia koso yi mai amen enti for some time now and organized labor omoni aban enya banta ni nyina fa wo mo akatua ho nsɛmsɛm so enra na wo nyina fa nu ni kohyia ya wo magye atum sɛ 30% increment ene de ma wo mo oye labor expert na wo hwɛ labor fo wo mo abrabɔ sɛ ne besi akɔ nanim yie no wo te ne saa no so mu sɛn yo mi nyame da wase na ma chia watie fo tene wadi kan kan no ɛyɛ asɛm a ɛyɛ nim sɛm ɛde nyina yɛ nim na workers any employer and negotiate for increment of salary into ebi do samre ne enye wanwa say wanya ne ya wanya na yedru ba bi yedru ya fa no nyina de wonsa ahya ase e wo say adwumawura etimi atu adwumayefo akache mani dru ba bi na wo say adwumayefo nso etimi ti adwumawura ase edu ba bi nti ba bi adru meka say eye na wo hwe adwumayefo de anka e kosoro e chensa anka ye nanso employer nso ehwe ni sikasem na senior situation it here into watimi make this offer now we no price based on base pay enti be ka say ye okay ye bon price economy no finance for pefra adwuma wura no be hwe na next time omusia obefra kwa ni na abo okay enti say wo ne omde call negotiation table hono a organized labor call with 50% sabre no krana cola enim but okay, as we speak you know aban no ayi cola 15% na free ho and na ode 50% ababeka cola ne de ne ho enya sisie say o hwese ne a o propose ye ne de abeka say yesisie nanso negotiation enya ne a wo pe na obenya and na obi yesu nani wo a e ka wa kesenko a ka bia 80% kura e ka adwumawura kura na nka yanto akatuamu kura nka ono nso pe but we one of the industrial relation practices I work Ghana ye bremu we labor act na makwan and negotiation so or more collective agreement na ewu enti abobo no de saa na e wo se kwa ababedu ni hia ne se won nyina de wonsa ahye enkrata ase na akọ benkro mu eno na ye ade a ehia na workers so e sa afibia no yetena yetu yakatuam eni se employer baka se no mento wakatuam na mum enye ne a onka wo hwehwe no na abenya enti a good move emma both parties nyina ye bo adwumayefo na baso se wakonkoden esan se aban edi 18 no ba na wo so ma enka samre
enka andu ba bi yedi nanso wonya 30% of base pay no far better than sena kula no eka ho because we no be ma won dache one pension be kwa animu or senate contribution be kwa animu na afi so se ada ye eka ho adodode eka ho no ye de be ka ho a che se be boa omo enti ye be fa ne se eye say manka conference because kula no time be about me okay the situation na change for be 15% but we about the base pay no ho I know the be push you more ama akosro okay inti we ya can public sector na private sector so ya hwan ne kasa de ma won say private sector na and also emra wo ho wona umi say TUC no umbrella body no general TUC no and no you private sector for also almost joining the same union but no omo collective agreement woni adwumawura na de won sa hye ase oko for negotiation abreni na oko for negotiation ebeboa ama bibia eden akoso enti ye wo mu ni se samre aban ayama public sector workers no emre minimum wage ba ye no eno so omunya percentage enti employer no woni workers ni hia na ma negotiate na percentage na kosoro asen se ne aban de to minimum wage ni so eno so wo mo nhihye mu but we know the affected private sector only public sector workers and to almost wa kwanya I was say almost work to akwa animu based on their negotiation and I want join union kra no afibia no I was say work to akwa animu based on a percentage a bind the set minimum wage and to abasa adwumawura no wo di ka ho na wo de ama adwumayefo no Uza ya share and she muna. Aqua say if the person is paid above the minimum wage, a percentage in our debate so. And also mra and share a jumawura and I'm right share jumayeni said. Say any same as a minya. Nemum and was said at the end of the year no, and at the end of the day no, I was said jumayeni no the country akosro. And the end the negotiation. Negotiation so there ubetinya 200%, obisubetinya 10%. And to baby a bit no, a one I was said. Udigina na ekosoro nti this are niema based on negotiation no yeah it drew wa etimi faso sanity. Okay, my final question would be say edie na abribia aban na wase wotena ase twen ema organized labor omo edi omo agitation se de hye so ansa na momra yenko negotiation table ho aban no ana yen hye no yentimi structure in a way say senka ebe say automatic adjustment formula bi kura no a eduru ha na nke no increment na ba na nya fe na we be ye yentimi nya bibisa ho there be wuntimi nya san say womra ye de ye adwuma o share labor law o share various collective agreements e wo ho na e ma kwan for negotiation endu ba bi no na adwuma na koso na adwuma wura no percentage yes or tunkura na e koso edu ba bi adwuma no kofam because adwuma wura bi a wo ye won hihya se wo share sika awunya se na adwuma no koso atie ansa na watimi ato adwumayeni akatuam na mmom wuntimi ntua adwumayeni below the minimum wage and provided say ewo above the minimum wage you know there's percentage in I was say what the toso and the emma say we say afibia no yedi we toso ejina afibia ne condition we say wo hwe we a 2011 was it 2001 or 2011 so wo hwe we na by then we percentage acquired during into 2011 during the introduction of single spine it was 20%. 20% both cooler and then the minimum wage. And do here we could na ye adia akosro. But wo hwe we nso a inflation so akosro samri. Enti mrebia ni emunsem enti wo say wunya good negotiators a ombetimi ne employer no akasa. And then look at the na near market for year, you may cost more export, more produce, and also more negotiation. You based on Sika Ebe, you man become Ranoma Quinsa. Say, do by because you can even call for financial statement from the company. Now, what Dinaso the Akawasem. And the Abasa, what the court, what they call labor commission here, you can be mouth because Niama air cost you. And the Untimika say, yeah, far away non for one, Fibiana reflected. And the negotiating there, Utimika Grana at deadlock. We can say, name company, we say we are a magic. There's a third party,
na arbitrators bam na omo ka bo se na obi asi the position na asi baabi munya sign ko ade a abande mu nyina na mo de ye adwuma enti say no ato obi akoma so obi akoma ato ne yem enti ebo adwumayefo na ba so TUC panimfo odi animu na yesan bo the Minister of Employment and aban representative say omo nso e consider ye increase base pay no because I check and the kwani mu tie ye but any public sector for kasa de omo bonyo so kra o na say adwuma wo se si awotwe wo to konso ye nemu wo hwe wakatua a woje na adwuma gura kra amfa bi nka so a onfa bi nka ho a onfa nka ho nse okofa kakra bi de ka ho a wo bo baje so but adwuma gura nso hwe ni ska ebe adwuma no on se ni adwuma no siko se obi amaye advert ni ma akofam obi amane ya edu obeye de nya sika de pia oka enti we nyina na wo se enti we ko increment na aba no isu compensate with the productivity and yes yes enti adwuma for de me me adwuma ni se ni awo adwuma ni no ni anka ya hwe pa ye living wage no de eboa ma wo to wo tete wo ne ma nyina wo sika akrakora wo timeti to ho save na wo ho to wo ne ma nyina wo nya baabi papa tina timi hwe wo busua but yesu endu ho the economy no endu ho enti emu se abanzu the single large employer enti ze kura na ya prison employment kura so asem enti adwuma no koso a na obese di pai den ahye na adwuma na kona ni ti workers de den na ibi wadwuma on panimfo ye wa ya ade pa wa kopa enso omukọ the various unions na you kura beka no when okọ ye kura ma ya de 30% pe bra wo ma bra ansa na omunya that 30% enye easy on the quiet na omukasa omo information omo call experts omo call omo lawyers and the baby you know nya ni open na benya yen so mu na ye move on employer anzo and ye makoso ye so on to twen ani e de hwe workers no based on the base pay and ye ejamate ma ye na se bibie ni e be san ba wonchen bi mu me da siminia enti ye ni owura Martin Opoku secretary and e kwatwetwen komo no labor expert wachechiri mu kama ye ba no employment ho nsɛmsɛm me a me yɛ dwumayɛni de ma odi ahenkan ɛne odi ahenkan ɔno nso so yɛ adwuma wura ba yɛ nkɔmmɔdie mu a ɔpanin wabene wɔ mu a ɔkyerɛkyerɛ mu ma ne yɛakɔ no kɛkɛ kyerɛkyerɛ mu ma ne yɛ kama paa na book fair no nso wokɔ so si wakatua yɛatom si yɛntu mu school fees no wobɛtua si yɛatom si yɛntu mu book no wobɛtɔ na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ baabi a book no wobɛtɔ nanso wobɛtɔ no aboa a ɛboɔ ne da fam tim ɛno any Bloom's Bookshop and Trading Enterprise na busunya tie ha yɛse yɛde book fair de ba enti sɛnea nka on the normal day wonante no waba yɛn shop hɔ no abɛtɔ book no we de yɛyi book no nyinaa de apia bɔnten na yɛde book no aba bɛgu a abranda so ahu boni dwadata na wo aba behwe no ye frɛ ne book fair na nya borɔfo no ma twa nya bibi huhu bi asa asekyerɛ no nti book fair ne ba so nyankopɔn ya adom ebenada ya 16th January ɛna ɛhyɛ aseɛ na ɛbɛtoa mu a kwakɔpem 31st January na ɛno nso wakyɛ ne nso de ama me no nso ɛkɔpem no 9 na yɛ de book fair ne de ahyehyɛ so a Ghana Commercial Bank achimodan wo mo car park no ye ni ne die ni muhwe ehɔ no mo an ye bɛbɔ sɛ adwa data no ni abetu books na gu hɔ nti test books sɛ ɛyɛ exercise books pencil eraser die ne wuni mu bia ye de ko school man ye yie no oba ɛyɛ yen book fair ya wo nsusu be hunu bi me pa cha wo be free 0244 293632 0244 293632 and a 0203 083731 0203 083731 inti offer sa number na ebeje so anase wabie bookshop bi and a opese wo kofa books ni bi gum yetete bo ne so de ma won sorry mo pe file bi companies mo pe books a onso so ko ho no mo ayade a won sa be ka bi ma me kwa wo ne so na ye ni owura Richard Kwashi enkotwetwe enkomo waba ho ma ne so eja Richard otimi nka anope Maakye meje so na apomboko de nyame adom na wo se nyame adom yenso ye ho ye pa me ma official pass afen kometu ye nyina sumdwie mo nso saa okay enti we ya ye mo ma ye ho official pa yi asem ni fie endre ya na Ghana Education Service di bi ba behwe mu enkwada nwotwe 8 a omukọ Chiana Senior High beto dwase ya dismiss wo mo
mo nso so de yɛba no nwoma sua ne ho nsɛmsɛm a mo abɛn wɔ mu mo te sɛ wei any decision a Ghana Education Service atiki no mo nso mo so mo sɛn yo ada me fa konya so chao omo amuti ya no pai nti we no decision na GES take no me hu letter no social media na me nya shock kakra then am say a time an kwala no yes this am kwala boni sem no ye nyina ya condemn action no na ye nim say Ghana Education Service is an institution and your levels of administration and the sebio nkwala mo e wo mu say the omo no man ye ni ye and the say e dey omunya application say be ya da mo find say e normal say obedi open and I say we wunu incorporate because Ghana hanu ya mamre some no ma ho kwan say akola na say attempt die na sa nyama no enka ye we no ba education ye institution ta we take decision this year say we hu amra etechire sebio there is no law that that is when a child insults or an adult insults, he or she should be dismissed. Otherwise, even before I did before na say or my bani from Ghana has and see there's no law backing it. Who can Children's Act no so clear instruction part 1 part 1, 2, 3, and 4 anyway and our constitution also normally no the akola edibon sama school no omo nchichia yedi so editrama so say be ya sanyama no ebi nsibio and say anka ebe normal say Ghana Education Service Management they just are we no ma the school authorities there be this education office no school authorities no carbona omofa omope kwan omofa so chioma so emma GES Director General report say kwan na fa so den chioma so ba pa say Director General and Kasabechua letter as against the right of the child to education say papa kofie and a letter no say a very scanty emma explanation be any what happened after what pam no so enquire them because nkola omo yes and omo yes social deviant and see it is only in an institution you get me correct omo and you catch omo say omo continue here say e fie no ankasa no ntitie papa bi any one thing omo timi nya asa kokodo a video edidi o mampenya tam say fie no problem what that I see the bia obetimi ama on reform omo school and it also omo free come work continue here say they say there o ma omo kwan say the omo person bia omo ye o ma brother that omo be here I'm Robert anyway I kind of thing now a different issue you see if there are so many ways I bet me action on my so that omo nya sa anyama no but enye dismissal and see no there yenye omo nya Ghana Education Service for anya again okay and in also your professionalism we say uko ji etitie as a teacher adibako awusia your child psychology and the child psychology bachelor we say nkola na ukochiro my no omoso ba ye different way be yete we say ba behavior management no say na wo manage obia and say me for me no enya me ngongo say ekobanisa because ye papa na obey Director General say no on jinsa ntitie as a this a professional teacher and the decision on you take it out of emotions. It's not backed by any of the profession. But say all concluding is don't you think it will be unfair on the side of him because he might not be the one or this decision in the bio? Yeah, funny say me na obituary letter no bremi me tanya as a professional no making can say in fact in fact my kwan so make us na committee na a year I will say David letter with there say moon in the first place no I say refer some matter to the school and then at most the district education office or even secondary school the regional education directorate any school authorities so like I say omo take a decision and say bianca omo na omo take decision be say na onu be intervene to say be say we na say you obia oni ya woye okay
Okay, but the gun. I don't know, sir, whether we are privy to the latest development. Our Ministry of Education, said, Mampeni, actual crata, mom said, no, Mema Omon dismiss or mobile other alternative media. And also, are you privy to that? Yes. I know there are many an opinion that when let and also about Abontena. I mean, that is the right thing to say, Mampeni or a human rights lawyer. And you want to see Mrana Zena when him say, the oil and the coins on Bananka, they are on my pay, no Nanka, and no Nanka, there is a general no Nanka. So, that is the step I want no more Nanka, so we'll take it. And the quite via, yes, no. That is the way to go. Almost the bonnie, almost your bonnie, and they say it's your master, almost your social deviance, they say your reform. And they were quite a brave fast a yes, I will not say you go back to the drawing board. Okay. Way so I come in, I'm here, Director General Anka. When you be far quite way to they fear a quite a bit fast. I actually share regulations are a bit Kabutan and yet China in high school. An idea Ghana for you now, no colony because of the disparate systems now. Your schools know your new infrastructure are. It mean any other systems are instantly discipline. First, not to afford the corporate participants in Tanya University and you fast out when you the counseling when you bank because of social media influence and other things, you know. Almost Naka is a timer as on my and as a body, Ghana Education Service, and native service and free tertiary education. Yes, it's a mra. Senebea Adawa Obianim, as an Obuku school na won't say Uku school is there, say Nebea, we say Senebea quiet now as a student of us. But in the school be our rules and regulations, Anna and Nuna as to a canwa. Obiaku so the very good, and yes, I say it is about time. Yes, rules and regulations are governing the conduct and behavior of students in school. Okay. From basic level to senior high school level. Okay. Most of the advanced countries, you know, are disciplinary measures are more facilities. And Mrano, as an Obuoba school, no, if you know, this is your right, this is your neighbor's right, this is the next person's right. Obeti say ebia obi oba kodi boni sama wa wo kon contribute to me prayer police for number chain because omutim rana yes side no sanye man be no and say yes start putting measures in place ebeti me ama obi an ho say ekwan na ka say fa so edil because your school could see and your school could be boni sam. Okay, yera ma yena sibibie ni ebesa ba wo nchen bi mu. Entiani Richard Kwashikove and a Korean common campaign against privatization and commercialization of education. And the other country and common ample for bright and pay me good morning. Denis Edu Jemfi Stainless GH Ahen Rashid Udi Sika Abrantie Ezema se enzyme and so yɛda mu nyinaa mase amankwa Grace ɛne abusuankae ne nyinaa no pɛyi yɛda mu nyinaa mase sɛ mo adjoin yɛn wɔ ha ma memfa seda ɛnkɔma Samchi Enterprise sɛ dan yɛbɛsi sɛnea tie bi a yɛbɛsi nso a yɛsi awie yɛnhyɛ aseɛ mfa nya baabi ɛma nkrɔfoɔ nso pa yɛn a yɛbɛsi awie ɛno nti na mekamfo Samchi Enterprise de ama sɛ wokɔ no hɔ no mu a samenti bi a wate din na wonim sɛ yɛ papa no wokɔ hɔ a wo nsa bɛka bi yɛdwumayɛfoɔ no yɛatreni wɔ mu to the stand sɛ wobɛtɔ cement na nyɛ sɛ wobaeɛ no bɛtɔ cement na ɛno ayɛyi ama no wokɔ no yɛno wobɛdi nkɔmmɔ yɛbɛbisa wo sɛ cement no a wobɛtɔ no pakyɛ wopɛ deɛ he na waka wɔ bia mepɛ super sɛm no bi mepɛ gas sɛm no bi okay na mepakyɛ wopɛ dodoɔ sɛn sɛ bia mepɛ 10 no adaroma o wode kɔ akɔyɛ dɛn o bia mede kɔ akɔyɛ floor saa ɛne 10 deɛ dɔɔso dodo tɔ 5 nsisi nneɛma mu ayɛ den ɔmo bɛma wo saa akwankyerɛ no ɛwɔ kwan soronko so a w'ani bɛgye obi wɔ no ma wo baeɛ no a ɔtɔ sɛ munyi cement ma no yɛn yɛ deɛ ne sɛ yɛ philosophy nyinaa ne sɛ yɛnkum dwafoɔ ni dwa
ye yi a wa na abekwa ka kire nkrofo am omo nso aba eni nti Samchi Enterprise wa botre e wona adwumayefo ne customers ho me pa wo se eye iron rolls na wo pe enketwa kese ne adantemo entu kwan nkwa chirichiri bra Samchi ho ebi anadoa ye de bodan so ana nchense ye de kuru dan so e na wo pe enko ba bi abra Samchi ho Samchi ebema oni nyina bi amade akodi udwuma me pa Samchi Enterprise ewo Achim Odan Amantra Wache Junction yani Dukes filling station no edi animhwe ye ben ne pa eya no afren was 0243 583190 0243 583190 ebi nso na nso pese obe fa cement ni bi na akokoton na wunya bibi a ono wabusua mo so be de dandan mo ho a onso ba akwanya no wo ho ye no be di nkomo nhyehyɛ no kitikiti bi udi so a ono okro no but your companies ya da uruma eno ombo simpie e ma yenso so ye de atofo kese ebenya daagye a de tena primafu eyi ase ebe som mo ene fiada de no nso ma na ewo mi nyina ekɔ ne mere wabom na emema na ewo mi nyina nso akɔ ne nkwakoro wabom na fe ahwe ne asere mo ne asɔre so a ne sa de ekeka kɔ no nti ayi ye na fa nwum ne tum na menya na me nsɔre so na ma me fa nkrofo mienu messages nka on yen sorry so we see friend Aaron baba ko kokomisa ne message ne tenten no de aba we din komodi afa GS ho or say the GS say I believe GS did a very good thing by all academic standards so my idea pa any decision na omo e de eba ye no na so ni nyina mu no omampani aba be patch ma nkwada no a eye opani de saa pepepe na oye na de sanso so na Enoch Asamakese so dia baro se the entire NPP ministers and MPs ni nyina na wo so mo sha so mo resign akwakwa kopre flag bearer no sanse omo huru se opposition hwe omo animu pa Komensa Pillar 2 or si NDC ye be kai omo pa nti o ma jinse 2024 no Ghana fo we be feed doom so near the Ghana show mo nsa omo boa Ghana fo kai Kwachi Enoch also was sharing live the free Achime Wisa Planet 1 Education Ghana Limited. Or no horn no so butu or say where one of the TVET project is sir you all my in directions yate. Yeah, that's it for coming through with it. Wait to say your friend Steve or my good morning. Yeah, boy Juma. Dr. Uswe Fria Kuto. Or say oye openia wa ba be boama Ghana se sei ye kua ya akono eni nti ono ena ye ba bidio mampani akufuado ade workaholic akoto tops all ebirum no say akoto tops all atopa water kwa uni be se ye wo hoi enti ya wie na watwe die nso ye de abawie ye kwa warm up ne asan de na watwe foforo no asan de abehye so ye de den kakra sa wani ba ho so ne aso January mu apapa ne tantan so abu ni mu gyen ne agi akati odi ankan ho ebe piepie ne kakra sa wani ba ho so na December san gina ha omo ebe bo bena do omo ho beto fom ye be ne sa no we di 40 no we di 50 no we di 60 no we di 80 when be ba ho so no na ye de nsegwe ti bob na adan ya odin de abawie ye sa ne tie be ba cho ne ekoyie wo ye number free ne boy abaso ne ankoyie nso no atwe adwen asi so no ate asese nipa na efom enipa na ede eche di ankan kwame ebo adwen pa hene Kofi Mensa ka obi ke kwame asante eni beliman ofre me Obuoba Ofori Amanfo me pa cho bebre Yesu ama edwoda ye bese na hia ye kodi weekend ye hwe ho so ye na endra your birthday Mrs. Edebi Miss Dinah Amoa we school me ref Sanfio Rage Experimental yes Maakye Rage Experimental primary hold on na ochra the endra na your birthday so happy belated birthday going out to you abusia makraw jumedi ahodo no etwa so